Ia o Joe Polo fa mafa'atalo fatu fo ile rivanga o le fiafi ile. Fa mo poka fo i male amatali o le tautua fa wa le mise fo ile unanga. Logo pui li imre tautua upu lau Blue TV e maise o le porkalame o le TAUTAI A'E. Male baruia faiva o le tātou. Tiro TAUTAI A'E male malo. TAUTAI A'E male fia male oli. Le anga le leo lo tātou tapa au siri le langi. E le rei fai fiafi o le asonga fua. E le toi amatali o tiu te mawhaiva. A o tātou sāwari vari mai ei fo'i, tū vai mai le o ngā tonu ngā le mu, o le masina whai o le rītou sanga. Lua fe lua se fulu ma le tonu le masina o te sema, I lo naso se fulu ma le valu le nei. O wholofa mo whaatalo whantu. Tā pātu lia le te tāle anga le leo le tua. Ea, awa o ia na amia me whangaina lo tau soifua amnuia ma lo tau soifua maua. E le langi matafi, le langi mamama le soifua lau le lei. Wa tātou o fōpo te tūlu mono o ele o tuono. Ea, mai se fōi sa tātou si utila mauru la. Ea, e peo le tala I wholaunga. Ea, o le ua tātou o vaturi mawa whanta whata e peo le tala ia sao luanga le monta. O le mali e toa I vapipi. Ma lia fōi ma le vaito e lau o wale ne yaso. Whaia e le tua. Tātou te oli ma fia iai. Ioi, o le aso e. Sa taumate le ete. Tu fo I whakalilo. E peo le tala I le tapau le ala taua. Ia, pe tātou te tu vai. Ma tu lau e ele le rei fo iaso. Ia, awai pe iaona. Tara noa fo ia. Le au fai te talo ma I la tau o lo tau soina le ipu vai o le ola. E ia inisi na vala au iei le tua. Ia, ele ngata fo I le inisi na ma liu fa fo se ima umalo la tau soi fua tau tua I le po na po. Ia, ua le au lia mai fo I le ne iaso. Ai via le anga le leo le tua. Tapa au siri le langi. Ia awa o le ua mawhai o le teitei na mailo tau soifua lau le lei. Ia ai me se fōi o lo nei o la vai. Wa tātou toe. Ia whailo ai peau mangarugaru le ea. Lunga fōi o le tautua whaau a lau Blue TV a mai se o le porkalame o le TAUTAI A'E. Ia maruia whaiva o le tātou. Tiro ei la le manatu mawalunga. Ia whapena fōi le. Tūlanga o to ai lo tātou o tiro o le nei vanga o le viafi o TAUTAI A'E. Whaiva ma le manuia. Sāba whai ngā le a veo le tiro. Ia, o toi a o sealo. E le toi pulu mawhuina se whamatalanga. Ia, awa o Samoa. Ia, o le antunu tofi e tala tautonga. Ai tala tofi lo tātou o tiro. Malo a fua ai la ua maua. Ua tō I tua puli ma le nei fo weekend. Ia, ua pisi whaakaunga. Iyo. E risi kanga kai whaakauma iari I le songa fua. E o le so sa ua makua pisi whaataunga. Ua le anu ai fo I se lotu. Iya. Wala ngongis. E wha mai tole, e maa ngai ia le late night le fai. E maa ngai ia le seio le fai. Iyo. I te tono le mall. A o le so sa. Ia. O a fuanga matulanga olo iai. E uia e wha pe pule staff ne le la olo na sa. A olo sa malo u. Iyo e. Tai tama. Awa ne ngalo le tua o iai hana mea u malava. Iyo. O mea ua tātou tiu wha amantala oa. Tātou tiu a fifi. A puti o mea mana mai e le tua. Mo I tātou uma. Ia. O wholofa mwhatalo whatuai. E le toi au sa uwha amtalanga I sao Samoa. Ia ua masani fo I tātou tala. Ua masani e tātou upu. Ia ua masani e tātou suanga. Ia, ale whaatele I lungo le tātou programe. O le tau au na le nei e siata. Whare maru le fo ua se e mai lungo le. Pe au mangaru le ea I le tautua le Blue TV. Ia, se I tautua oe. Samoa le aturu pele. Ia, ma whawhiwhi oe. Awa o le tātou vai vaale ua I kako. O le befoe le ua tātou fōlau oe. E makua le mo o mia le me o le leo se kupe ai whaki ngā uru. O le kua inga ape foe le kau kei. Ma le tu ao nei tu ngā fautasi. Ai si o kou whafonga la e whasara lau me kamaku pet mama ia ni mere wo I ku ngā waa. Amai ole umi milo mai nā taitonu lava moli ole ama. Ole umi milo mai ngā taitonu lava ole whaafsa ngai ma le official whale fui mu. Iyo, ole laka ko sa o ape foe whaatini ala antatou po o ye whaatini le wholaunga. Iyo, ia e whanongo longo ko mai ole na wasui ape foe ar kiona sina, wasui ape foe ar kiona sina. Iyo, ole ala le ape foe sa e sau ele nei tausanga. Whaafetai I le tua. Iyo awanga waru le folonga so se ku unga nga onga pa le fa o solo le ako
tau afa le tau sanga pele yo le afor ko sanga wa makanga mo fiur ka piking hip hip awa makanga wa de nga kai nga fala la fa pengi di ma awa matan tau tau talianga le yo wa nga fa penga wa makanga ko karianga le alova ya la fa malo si ma ya le tua ka ku ka piking la fa mai asiata alo awe ke karianga malo va sa fa irunga awa makanga toya vantur fa fonga na tunu fo mai toya opolo mantala la he mingo ya wa ka sa o marima ya to va au mercat jeni malosi la pepe fa malosi o te va ya o le si vai ka maka wa makanga kongirung ole or va walo vai kas wala ngol sa va dinga fa pena ole ale to inga lo na lo mai lo va folau pesa e alo vai kasi pesa e alo vai lua pesa matua le fo ini vai na lo mai ai sai dunga uma lava ya vi ele anga le yo le tua ole nei lava tatou te mau le fia mau le oli ya ele nei vai tau so fonga o foro fatu ya te uma lava lunga le proclame le vanga ole fia a matala ufa malo mala ufa talo fai feo yo le tala le iyo ya ele mafai ona owaru ese te fia a fea lava ya le tala sama le tala pa ia nga nga le tua feo yo le tala le so se fa fea nga tau langi mo tau fale tua o lo mai mo mai ma muri tai le nei tau tua ma le o nanga yaso o mo le vayaso TAUTAI A'E fa malo fa yo le fa va malo tatalo iwe malo a fo ile ana pongi ai me se fo yo le turi vai ile tua iwe ya awa se manuia fatalo fatu fa fenga nga fo ila to wia fatu au ese mercolisi colisi malua mercolisi piula o le colisi momoa a fa pela o le fa fenga nga fa ila ukala le sole e le skin kiki nga ma fa senga ya soya o le kinki o le esi kailia au le leivo au le leia si skin kiki la le ka worsof o ke ya ma ko fe ka wi le shopping amangeli ya kaka foi la le kele ngo ofu mingi ya so ia vingane ele kai eva ai over se treasure kengele lando ai ngo kuli vai ai ma ko fe ka wi mangili o vai ku sole oro mu voi oro mu kama ye pie papa ku pie fai fele pie fai keng rungo kau au ha sa vali ma o kau le lo a tuala o tau le lo foi le fa pe ar mai ka ile nga ma o nga ta mai ya fo skin male o nga mainga esa au harenga o fe kuro ya la uleta uolona suafa wa ka uro ser ko vai ka kala wa ke ro o fa ku seula fa ngwa ya seula oi ole alanga ya kai lo ka ma fa ile tu sa ro ke ro kiriki kedi o funge ile wa o fu i far ku iyo o fungi ole ai o ke kala ngwa o ye fa CCWS fo ngale o le ke wa vai la kikile sole nga o fa ku but ole alanga ya lele ai o ke fa se pa maka ku la vai le si far o loa e vai freia inga ko ngol shopping amangeli la hilo kalo markanga kai e suru kala loa ila lore e suru kala loa ila le pa la se fusi pa povila ka ai me manga varga ala lo ke fa ku hilo kalo ka kai u me au kafa e u me au karinga o fa ku mai kai de hui kai va venga fa penga mai ya swinga fo yo leola ai la me markama vo ile mu kamare ya o fa atu ole ale tu langa bo yita ua o ele wo peli e fa mai ya fa ko ama o mai ma lu o le wo mo ma la ngai la do la ure ka o pe ko wala ngai ka uro pe ko ua ma ka vo ko lo mai o ma ua lo mai la lo fa ko ka fiolai o aure ngi wo fa pe ai wo a ko ro valu se fu yo la ya ai ona o fu fa talo fa ntula o fa ka lo va le vai o te fa talo fa tula I fa fia ngai ngafo mo to fa tu yo o la fesidi ya sa o nga ngone le ka mikisi se fu correct me if I'm right I correct me if I'm o la fesidi fa mantai alu su tanga le va tele e ono le lifa le tu inga
Ia ini nai suinga o la e nei o. A wai peise, e peise wha mau wha ilonga. E no ale aka e kadi e wananga au tala no i e whakasa. E tere na i utama wha le nganga fo ngale o friend. E oi. E mau te eva eva i me se fo ila uko inga o whiramongi. E oi. Tu inga mala ia me se fo ia la uko inga malo lo malo ia tanielu mamea. Whamatai alu se aso. Eva ai wa dress ia. Anga wai pe ele ai ole mu wane. Ole a le ku inga o langa peisa fa mata nana i lo soifua i lo ainga. Nga o nga maua o ele awa. Ya, wa la e fo ia la e. Ora kakala le nga ilo kalo mai o ilisi piku. E fa le ngo makura. Ai o te le fa bia. Ora la o mo nei la o topsi le la e kalesia ma o lo o. Ai te fa tu fo ila utala. Awa atatu tala no inisio e kalesia. Akako wo le kalesia assembly worship center VOC ia o kalesia mamona pole Yesu Kristo pe senga tai o kamalanga e pe freestyle la le e pe freestyle la ia la e yo fretua io e ma fai lava no fai lo dress io e fai lo appropriate kamba foi del. Ai o tātou lotu ai whaavai, wai pika ki ka ua lotu whaavai tu tono tātou tunu o Samoa. Ka malaia, po le lo fia kingi mini top, skirt, o le uma koe, e maua lo o e kama a vero e mawharetua. Oh, ia wa so i fo ilala e o e koe ngā su inga. Muu, po le olo muu le alawa le taunga wapena. Ia ina ia showcase mai ai le tūlanga o oe o le wharetua. Le langa ko whaunga ngā upu le pi se wha mau whailonga voilili. E whailonga ai o oe o le wharetua. A o le sulunga fo ila lea whaafusipa wa o asoia. Sa o ai sa tele no va ai le sulu whaafusipa povi ngā makuru whafonga na tunu. Sa tele no va ai i whaiaonga. I whaiaonga sa kere no va ai o whaiar ko i ngā sulunga. Ia, ai, se so o ilo lea maa o matulanga uma whapena. Uio lea. Ai talo whale nā mo o tau whawhianga inga fau uma lava. Whapeo le whato a maua o tau e kalesia, po le fo whau uma ile. A o ngā, ele kolisi malua, por kolisi piula, moa, whea uma fo i kolisi o loa o tau ina i le upo le tua. Ia, o whaatari ai manu whaai fo mailangi au wā. Ia, le vala awina i le tua malona whinangalo, malo whai o le whaiva. Malo la mafo i le whaatotoa ia te autou. E walanga yeisi meanga e le ingi make up e whaia. No earrings, no eyelashes. E kau le eiri kama wepe whaasaru kimu lau. Kama wepe saurunga pia pionga. E matua le ai umani tūlanga whapena. Ai pe ia ngā whapaku e le whiri kokoroa fui peke whaaponi. E pe e te tāu fiofi mamau i tūlanga mamaluia. Ia ono le tūlanga sa e fusi o tātou buturu. Ia, e matūlanga whapena. Mea la lea. Ia, amu ia fui o tau. Wa avelo tau. Loto ngā le tua whatalofa tua e le amatanga i o le tātou proklame le neivanga o le afiafi. Le gata fo i leo te fia whatalofa tua i lantou i e tā whawhau maisi o mātou atunu o ni usila nei. Ioi. A whai o lea te auto wa maima e whai malanga mai ia o whalavelave ia wa o ngi mea o asongi. Wa siri aku roka ko whiwa i whalavelave nei lo whiwa i tawhaonga. Wa siri atu leo i whalavelave, a le ingi whalavelave pe ua le whiwa. Ai a kau wha o ngase kupe ka wha, mai mau kupe. E pei wa tātou whaaputu matoloa i a tātou oa. Mō whalavelave tutupu. A wapela o le te malanga mai i Aotearoa nei. E ni tā whaonga po malolonga ia pe tauara mai fo i tūlanga o whalavelave. Ia, whaataro whatu. Pio mai amatara mai o ao. Ia, i Aotearoa nei. Ia, a whapea fo wa e saua ke le re swinga o Aotearoa. O Aotearoa ia so ia. Sa a e fo mai ngoa e ke rofe kaui ma se se rongo o fia whaka e sau mai Samoa. E ke vai o iai e te fo i le nā so i lo whane. Ola ni au tupe mono atu. A ole Aotearoa ne wai ere kaiminengi. Usa e koe whaasiusi umakagur ka ngaka ngofo i ngeiri ka kamalanga.
o swinga ke kele anga. O swinga o Samoa le fa mai fa finga o kele e ari swinga o Samoa. Ai o te whai atu lunga prokalami. Ua iai fo i swinga o Aotearoa. A swinga o Aotearoa wa iai. Ia, ua tele aina wha pena, ua wha tiro atu tangata nofo mawine i tangata malanga mai Samoa. Ia, ona fo i o le tūlanga la ua lunga wa iai le tamau ai ngai lona taunga tāia manto. O e la leke oi Samoa wa mai le kaunga kā o Samoa. I am telling you, there is nothing compare ya manto New Zealand nei. E volo tali tonunga Australia mani si o tonu. Ia vari mako pengisingi le wa iai. O ka fio lai, ka fifi. O yo lea, a talo fatu mau folo fatu. Ia ti auto malava, i lungo re porokalame. Ia, wo mapa anga mai a le Blue TV mai si o te iae. Fa malo, ma fa avite yatu. O le vaso le nga, oi, pokala kwa ngafia. E lo vaso ke, ia langa wen, aka faya kunga vaso ke nge sa o langa lewa vaso foma to New Zealand neima. Makala ngoa mariska ngaka. E tangata na maatala noa. I lungo le, a talo fatu le so kanga so e male ngor kaka le so le. O le make kala ngoa marka ngaka. Nga ad mai ya, o le toa tele o tangata na tano fi ad mai ya. Wa amatala fatu a mawa so taimi, o ke kau waru e fo ilele e accept matulang va pena. Ma leo le ngosi kama so kau kilo kwa i. Lea, tangata le so faya sao seti. E ngō kongwa lea. Matatala noa o le ufa solo i le karse o se fulu e pusu kasi a mantou ni usila. A le tala noa mai le uso le pole. O le au ke kau e kalangoa mai Amerika. Ia po o no uloa ngao le ese o taimi ona. Ai te ufai mai a kia. O le fato a te al se fulu le tai au ya matou. Aro ke kero kuro kaimi a kako ni usila. So le la kasu kasi po. O fatu lo. Se va mole. O fere ke. Ai fa mai le tali le tangata lea. O a ule matou te isala e ma si o ainga. Ia, fatalo fatu la ile. Sao seti. Atalo fatu fo ile uso. Makala ngoa le pole na matango ta umai me o lo te tupu. E lata ile pito nu ule nai. Jordan, ia po yoritana. Io e akala ngoa me maka umai ngu ia. Poko yo solo ma fau sa valinga mo se ma apela amorkus pa ia. Ai o le winga o la utala fa afitai fo. Fefele tala fa auto le sa ilinga malo Samoa. Wa umaso ia sanga o New Zealand, Australia, Amerika. Ia Hawaii Amerika. Wa umaso na sanga o New Zealand akala ngoi fafo. New Zealand pe o le tafatolu wale. O le kaimiringei. O le ka ki kala ngoa kurukangaka. Ai matua i o ta leiloa. O le tala noa mai Filipainga. O le tala noa mai Isalaelu. O le tala noa mai ioi. Isiamangi ma le tele lapa. Finland. O isi tangata mafuta mai Finland. Ia, ese ai la tangata le tala noa mai ile i Otara. O le faa o le fia kama Hawaii. Ai ka umai, ai ka kiroanga. E alo nuana kala ngoa koe maho mai fa mai mai kai kaunga ka. Ai ka umai le pamu. O le pamu le i le Tosen Road. E kaki koe maua ngā le. Iyo, ia uyo lea. Po fea le. A tu lau o le tu ma le tafa te tele o kelo pe langa o le tātou te. Langa o le tātou te. I runga o upenga te whailangi. O fea la le tu langi le te mafuta mai. Ia, whatalo wha mau folo whantu. Ai mai senga ia Samoa o mai Filipainga. Mana tua fo yo wele le wha Filipi. Ka musta po kayo sa inyong lahat. Ayo, tanan sa Pilipinas. Mabuhay na rin. Nga fai fo yang isi fa pe lalu wala ulo valem fai upu sama ilung pastilan sayo. Ya lena ele fo ya di fa Filipino di erga ko iyo. Ya auto uma le talai le finangalo le to wa tel le utalai. Ele ngata le kalisis karisalo pa yo sa ngata ila to fo yo lo Assemblies of God mai si lava iyo kalisi SS ya wa to tele ilan to ole nana pupunta sa yo sa Pilipinas para matutu o yung pangalan ni Jesu Kristo.
Iyo soli. Awan lamang fai mai sau no male fa Filipino mo ke ka kwa ya o ilunga imo a maru matua. Ya ai tau tule tule malolonga to fa afte yantu. Tatu company lang lo su. E lo malo fa longia. Tau tule malolonga foi mai. Fa filo isia la malo fa longia. Kasi lo ba ko la malo o Filipino e no pico Filipino. Iyo ila malo fa longia. La tau sira sira fa to fa fonga karangoa kama Tagalog, Cebuano. Anyway. Iyo o tau tala fa fa Filipino. A Filipino. Ia wa ole wa kera ngo ko ka ua fo mai ole ku o Filipino. Le ai ole saonga ole atunu o Filipina. A ole ngana Filipino. Fa sao. Ele sia ku o Filipino ole ngana. A ole atunu wa o Filipina. Ia nga sa o Filipina au ka kala fa Filipino. O ke kau kala fa Tagalog, ke kau kala fa Cebuano, warai ka personal markarea. Eli mala ia ngana. Ole atunu le. Ole Tagalog. Kamangale sa wayaka ki fanga vo I. Ole lato national language lenga. Pe ole Ingilisi. Ai alu nai pito nu ulano le Vesaya pito ilalo wailunga le pito nu o Luson. Le ia Manila, Makati, Quezon City, mameu mavapena. Ai alu nai piko ilalo le Vesaya. Ai ia Cebu. Ia male kamalanga ai kele fa ngal Cebuano. Ia male Ilonggo. Ai alu kele lai lalo vaenga ngai piko ilalo ka o Mindanao. Or kamalanga o Terekaro ket tele le dangerous. O nai tele o fa tu fa la velavi. Ia yoi kele o fa ku fa la velavi. Mato taimi fo isale ma faiona o ye ni tala inga. Ia ona o tulang ai malam lama umai ka sa o Filipina. Ai afa pe ole o me rungo prokalami. Ia o fa kiri fisidi fo pe ele malam lama ina me. Fa te tele tatu Tasi Market major sponsors o tatu proklame. Ia ngata fo ile oniso tatu company lang so Digicel Pacifica. Ia me se fo ile Pacific 40 ma talo for voucher. PacificEzy money transfer. Ngata ile o Sanita Hotel e songi. Ia ColourShop se mata fele fa pe fo ile Samoa Tourism Authority. Ma le SSAB Oriana. Fa te tele ile lango suaina. Ia o le tatou programe ile afi ma le afi a me so te tu ala Blue TV. Ka ko malolonga. A foi mai. Ia o le tatou fa feilo ile telenga. Ia fonga mua. Ia o le to fa ia muritalo. Ia ilunga o le programe. Ele ngato le sui si ni o le tatou Digicel Samoa. Ia o ia foi o se tama duai o le kolisio Samoa o se failaunga foi. Puputoa ma le au fueta le tunu. Ia se fai se kala la ngole fatu amai ele ngato le fitu se furu tu sanga. Ia o le talu ona taule ai o le kolisio Samoa. Ia ai se tatu update foi. Ia tatu faptoa mai le Digicel. Ia wale lo atu ile Christmas. Mai tatu fasalong fa pisli nei. Foi mai fa fira il tatu malo i rungo program. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Looking for a perfect gift that will leave a lasting impression? At Oriana, we've got something for everyone, no matter the occasion. Whether it's a shoe for him or her, or just upgrading to suit and stay in sync with the trends, we bring what's best for both men and women. Our wide variety of says will add that extra spice. Along with a range of hats,
and designer bags. It's okay to treat yourself, and you can never go wrong with a dress from our recommended brands such as Pia and Samson Lee. So, whether it's a birthday, anniversary, wedding, or just because, our dedicated staff is here to assist you in finding the perfect gift, ensuring a stress-free shopping experience. Discover the joy of giving at Seo Rihanna by Till. Every gift has its own story. Fia le PacificEzy whaelo atu lana whabitoa le kirisi masi male tausang fau mo ainga umo Samoa. E lima se fulu whaelonga tupe ta i lua se lau tālau saunia mo ana paanga. Lua se fulu lima whaelonga mo ainga i Samoa, lua se fulu lima whaelonga i New Zealand. E se ina whaelonga se fulu i aso to na i Tasi. Download le PacificEzy mobile app i lau telefoni lafua iau seleni. E lima tāla le fi o le nei whabitoa. Whaonga le direct transfer bea whaiwa iei lau PacificEzy membership card. Ai inga whabitoa. A whai te malanga siasi Samoa e mo miesta male maututongi. Awane ngalo le tātou whainga paanga male mo ana rentals. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Baruselau o Tasi ono po au kilani i le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Manu ia tele lava le Krisi Masi mane tausang fau i ainga umo Samoa mai le pulenga mana whainga renga a le PacificEzy money transfer. Toi whawhelo ia tu le taliu mai o le proklame i malolonga masari le rivanga le fiafina ua. Tolu se furu ma le lua miru tau te nei le tu la e wha e le tautua a lau Blue TV. Ia, e meso le proklame o le TAUTAI A'E. Maru ia whaiwa le tanto. Juru, au tele i whawhelo i la umalo wa pa uia kia. Whawhtai tele lava i le pulenga le TK's Variety Store i nai Russell Road i Manukau. Moro of Kingo. O ka okai. A sau wala kamare ya suka ikasi. Iyo. A te tele nei mama fretua tu sai fo. Ya se umato fa la tele tu sa tala auto fia fa ilo antu. Ole o mawar ma so ta inga manle talinga ia fonga mua le veimonga. Ia por to family talo sailo a turifau. Ilunga ole por kalame ole TAUTAI A'E le tanto ofisa autu i Manukau nei. Ia malanga mai sa mo fo fuanga ainga. Ia awe fo de manatu. O se lao le nei. Ia se ifa ye se tala i tusai o whaapitoa le tātou Digicel. E pengifiki ei oere sa mor ke miringi. Ia me se fo ia se toi tātou mafia. Le tauarunga hai o le fitu se furu tūsanga. Talu na whaavae le kolisi o Samoa. E to tonu o se o tātou. Jiro, ia la toi le amro la toi le vasaro le fulefu mai molo wa entau mai ngatai. Ia i lau whautautanga whangamua le veimaunga. Ia o le tama whaasau e tua ia i le launga wale fio to whaiono. Ia madama asi mapatu. E ai tena ne foi ia lo la to lua ia tama pum no ni manu ia ma no foi tu ai nga ia fuata a vai foi tate la sia la wo forma tao isa la fai ia tu lo no o le tama fa sau wala ai nga san tu wala ia ai tena ne foi lo to ma pu ia to fa de tu ftelai e wa fo de pule seli mani to ma malu ya san mun fa ta lo fa mo fo lo fa tu lo proclame le TAUTAI e ne vanga le fiafi ia ma lo le so fo ma duia ma na to le wa mai ana e seu fo le mua e a o mai a foi na lango ia va fo la o fo la sai le saunanga matango fie ia la uftelinga a seta ia le tau selo atu langa o ina falifai ia tu mua ia ono fo ia oi pule i sala fai manatu la tu lo na ina e fe aonga matanu nga mtia o po io se utatu tunu o sa ma fai nga sa tu fa o leo mai ana i pai lo fola e fai lo leo fai masui ele nga tatu pulenga ma tatu kompania titi sao ai fa te tele mo le ava no la nga la vo le ne fiafi pio se sui o le tatu committee ia o le tape nanga o le tatu fitu suto sanga ia o le kolisio Samoa o le fa to mai ai le vai aso to nei tu nei ia la ngang fie le malanga faftai ia seta ia faita le la te lenga le vai malai ia pa ia foi le awa ia sa mo le oi malo mai ava ia le swafa fautea ma sa valo mualanga o tapa au ia me se la te lenga vai se foi le fai tiole o le na fanua ia le malu ale i to le ala taua ia o tasi le pule o tatu moto sa fai ia fatano fat foi pa ia se tatu tunu na to lewa telaia sa no ia se ta ile so
ia o poa mai le mata whanua ma le mata saua ia na ngai taina ne malai tele na sunu ia I malo to finga o tui manua se pa ia foi ele sa le ala taua ia anta wilo ia malo ia le na sunu ia malo ia le malo mo le na whanua mena tu la ta oto vaenga ia la su tonu lau fo malo su fo mui para pa ia au popo tu le ngale le yo le tua wa sau le va na tiu tu mai le va na tau au le ai ma maulang o le va na fa fo lau ia tu ta fa tonga fo I lo sa ia wa tau mai le ma tau mai nu mau le fo launga ia sa fa tata au wa fa mo moenga ia o fa nau fo ni alo mani polo ia o le wa ta lo lua tai mama tila finga o mo le nei lau ia se e fio mai ngora o prokalame wala ngora prokalame nei lau to fa fo mo ngau ka au le matangata mata anta o mai ai ngora prokalame ai ole saula ka ko kamang ka to ia po o tanto o fia nei le fio ngai la pepe tele tunia dala ile o ve fuise me nga confirm mai ale ala maka poka me ai ko vili mai to fa ngoi mai fa mai o ta o fine o io o mai o feo ia ngi ale nga ngai sa mo pisa solo mai sa mo ale o sa ngo ka fa lu te den sa ia wa ne sa no anga seta sa mato ia ile amatanga o poka la mal fitu suto saka ia il mato sa vali le la so fu ia ma o foi ile me alofa ia ai mese ia li ma tamaitai o le tato skopa New Zealand le la na failo le aso le amatanga le talaina o savali le tato kolisi o sa mo le fitu suto sa le la tau a le lima su afita la seta ia o ma foi le mato li tai o le usfalo alo ma le uswalele ia ma tu foi o vai stai ia langa o ele sai o se ponga mo ia o le foi la sa fio atu le fionga ia le o pepe ia me se foi le fionga su il fondo su tofia o le presidente le New Zealand ia va pe foi presidente o America Samoa ia o le mau lunga le na o le mato filo inga le aso le e mata mai le aso le na seta e le aso ngofua o mai le aso lua le aso alo aso lulu le maftanga wasenga astofi tanga polo male pole le sforile ti lo ile imbo se malo longa le pepe ia le ngao le ia sa wale tala ia mapu mai ai fonua nga se ai malo lo se ni ia ai fa mai nga aso uma kulo fa e o ki mai vai ia fa tai ole ua sila sa nga le fa fonga mau le tunu ia ua e telefonu tulaga o le porokalame sa taʻotoa i le faamoemoe le kolisi mantou mai taugalu e pe o le tala ia sa na muliaga ia e usu foʻi taa e talanoa ualuma e tagisa i figota e malamagia i tuagalu auā le faamoemoe na taʻoto mai ai viia le agalelei o le atua ae ua e saunoa fogamua po fetalai foʻi e tusa i o le mea alofa le na auvatu nei le 5 afe i oe e lo watu o fa vitai bo va ve faile to va mo o matua le ai uma ni tupe ya mantu tanga nei ele tangia lao al tama io le fionga le pepe e nga lava pe skinge loko ile on io o le nga fi le na pe mo le to ile nga fa tai pe foi ona vala watu tanto ofisa e me se foi o tasi lava mal tato pokalem le altitisa ia le nga fi le me le nga fa tai mo mo le to foi masui o tato committee fai masuel tato komiti fitu sfuta usanga ia ele mau lunga lea o le sao o alom whanau ia e mese ainga ia mantu fai tato i New Zealand ia e lele ale tu loa e ma au le vai e tala al wha malama ma silsila atu ia ale mau no te reo le sosoan ia pau al matou fautuanga na ave ale o pepe o le matou avale sa fai o le 5 afe le ua wha o lumo le whalon malo awa ne ngalo ya o le usfa alo ma le usfa e 5 afe foi le na mot fata ia ma le fionga ya pui mono le alo le ia ma le matou komiti ia wa pio suia o le tatu wa skopa New Zealand ia o le asa a wai le fa moi avetai a fonga mua o vave alu atu tasi na i Samoa le fionga nga fatasi wa vave alu io a o la tuila roia Milton la su e solo ila roia Milton ia fa avetai o le na tu buri atu e ro manatu mawolunga ele tapepe le tofa le pepe ia avantu foi ia la inga santu ala ia me se foi o le feo le mapu na fanua
Ia fio fo tole fo me ta uso. Ta mana mo mana tu na tu mo malu fale fitu. Ele mau ki ngoa e lima se fulu fo i kous. Ia ole ala le nai no mai ale matu le usu vo le lita au ma le usu falo e me se fulu usu ale le sa mo pot. Ia no ia le fu fonga ko mi mau te o e fai se tau mo ftang. Vai e tolu ia fale ainga sa Afi Aotearoa al komiti le ia sunga na sunga ile fio sta ia sunga ia mate ia mate te le wai male tau sala ia lome ia sa wai latu senga ia mai ai le aso le ia ele I foi go fia sa ilinga sa ili uma ia fale ainga ai fale ainga pito ile le tono se o tato tunu ia le ngang fia le na la ngai le fai go fia ma si ia to ko pa ni si ia ala ngo la wi ia yo o le la wi a po ia le tunu o ma la nga fa no e si fia po nga o fa ka uma piki a po la bebe le gia o fa ta uma le ala mo no ngela yo la nga or kama nga wa ia mo nga ku lo e ma fa ia na ia via la nga le yo le tu le fa la ma tu wifi foi la o le ai mali a tu mari e vai foi o le tau no atu ar ko foi mai yo le fa la fa tali le mantou foi e le mantou usu nei ia wa ke ro mantou le pepe ia wa te lo se me ka se lengi o mantua le ia se me e so mo a mo ngai ma ko ia yo le ia la ngale yo le tua le la o le tau no le tate mi foi ia mi se foi le nei ma no tau ia se fa ma pu e ia ni si o fu fonga ai tate le yo le tulanga le o nanga mani so vai ngolo ia fa ma po yurunga lu tu lang fai malanga mai lau to fa fo kamua ale vai maunga wa fu ayo na tato penei lau le o te ro fa ftai ia tau tala mal fa lo wa no fo fa fonga ga su tato tunu ia o fai va ma tu te o ainga ia ele fai lavan tu ale tau tu ai le ngata ia ele no fo atula e tau tu ai ia pokalame a me su fa live ai ia o se tasi o mato uso tu ngane e so mato ai nga o leana fo I failo na sfifia la really fa po ponga on fa po ponga la to le fo ale sa fa po atu ile la le o le tu no le o le moto le manhiki o pe o rautonga ko kaile e failo no tau le leila ta fa ko kaile ki orana ia a pe o la nganga le na ia o le moto le ia mo wai me vo black pearl so ia o te lo fo ila le tulanga le na ia le mo lunga na le aso ia ma tu te le waila le pola tato skopa le sa ia ono fa mo na le sfori le ia le aso fo ile ia sa tala il matu malai la kapi va yala ia matu fo ia so matu au va yala ia tasile au le fili mai ile au ta fitu ia Samoa ia maltele o le autele le atunu le matu Samoa ia ele fiongo le mtu ya fai ono tama ia me se foi la un taita ma pu mo ngia manu no foi tu inga ya fot le asa fa matu sa fanga o le malo I tonga ma pala malo mo fa mo tala la le fa la via fi ila sforili ia le pole ia le pole al korisu sa mo al la so foi le fa mo le so matu uso ia le tenenga ia lang seu ia klausulera sa matu I fai poi patu le tamaita ila no tonga malanga fa lo seta e pia o foi sa e foi so nga fai tau I kaile ia malanga wale mango eli peor la inga ia wale mango no eli peor ia sa tawana tato felo ia fo il fa mo ia panga ia tu fo ni si melele o no ni si melele ai ele fa metalanga fa ia mato ni sira funga mo ia e sa ungi ke sangi lau pepa fai poi o le tau a mato ua saini lau lifetime sentences iyo o kere lo prese fa sa mo ngale le yo remia iyo ai pio yo le pawale upo mato fia mai tala mai au ele mai nau mai o le ainga o fainga fa ale ma ko foi o ma ko vai ia o mo ali sim ka pa fa ia o pio le mele na ia ka ko wa yo fa le la ve aso ma ia o le meta o ale se tupi o foi ti me kanga ko le kanga la kwa misi le kanga ai kanga sa o le vai longa winga o ma kwa le ai astupe mo ia fa pe ha fu la nganga o lo ia ai o le o fai me fia o mana tua ai fonga mual tala si o mana tua la u fa le ngal tala le si si o ango fa yer man to ai ngai java fa ya la si o so na
a fai lave e vili atua fa malulu atu wa le o atu ono le leo se me maua ia oke ko inga mai fa fonga ka wale o mai ere o me maua e o mai e fai ro mai ko kingo ma a ia vai atu to mai o lo le si mali kure pasia ve mo so ila no si o so ma ko manang nga wa ai le mangi ma ko ve ke e kau kilo ma kai pe aro si ko ke di o le pasia a ve tu wa le pasi ai nga ko na fa mai ya so o le si fa wa fa la ve vai nga le fa mai lo male ma se manto anko ia fa no le mai ele fa pe fo yo fa ya ko kau le mai ja, esa vai mai faka fai esa le sete wai pi o tala po ina e masa nei pe amalanga mai ia si fo ia e Samoa ia mo tatu ai nga fo pe mai asi mai nei ia amalanga mai la ma to i Samoa seta ele stay me vile to itanga to ai ia ona ta o tule la tes ia fa pela fo nga fa tolu e fa pela le ai ta no lo le fale ia na e saulo le va ai le lifi ia se tu lo va ai lo tu li lima e o omi ai le la fo le fai longa le na numero tot ia na e sau le lunga lifi ia na e sau le e fa pela mai la tanga tai telefon la le o omi al tu lima ia ale ka mai lima ia na fa pela le tanga tai ia e te lo se te a fa le le upu le na no inga au te sai le mai lo ngo inga ka wai sa mo o mai vi mai tinga mea ya wa foi lo o mi o di ma lo ngo inga ya me o mai ya pio la nga nga yo ke mi nge yo le o le poka la me mantu o le vai te mi o le center o ma to poka la me na Digicel a seta o le anyone can be center o le fa la lo la le te mi le ya te lo te mi te ve ese me alofa ma se le niveau de stangata ia o ia senta nga mua o ula ve fau e vetalai o le kisi sila mai ula ia e fai o mfa moni nga leilu mo ai wa e kau sila mai kau vesidi pe isia o te o mai nei le ofisa o le ka kia me alo fai la lo mantola o kidisi masi a o le tu si ai le ngoa mo asiata mal TAUTAI A'E e o kangonola ia a fa mai secret center o kangonola kala o le ia le sila mai sa o ula ai ia nga wa sila ke le pe mo ya auto o le kusi ai sa mo ai ula nei o nga wa ka wala le vai tau fa nga Christmas mo moli tu la fa aftaitele ile senta le nga sa ka ki ke ron mo nga fonga mo ta fia mana o mai le nei vai so la ta vai nga le nga o ka sa wa ko fa mai la fa nga ruenga siata vai le me ano fanga ina no io ale la pi ama kaiula vai jau se lo no winga e mo wala la ula io ya mai alta e mo wala io ai mo le toila of tai whoever lenga fa ko le story ngi o i lava na sau male nei me alofa fa manu le tua io le wo fusia ku ya o i rungar ka ko por kalame ave ia pia onke manku ai tala skapo sa vo idele na wa tu me alo fa vo ia le kale sia skeriso no pa yo so ngatai anga umanga fa kai ka mapu vanga lele mai fa tai lo songa prestine steki male kale sia malosi ai ele matu te talo fa mole ia fa wa wa pia ne o no es el man ya mu ya siata es el man ya le mo tangata o telo me alofa ma wal tau polenga sa ele me fa pena sa tupu ya tupu lai fit ya o le mena tu o le ula le nana anga le ko avesele o ma sa te o le fa la o sa ula arme ya o le winga o lo fa tanga fonga mua ke manga ke ruma mo sa ile aso ile le o mato sa ta mai Samoa seta pai so fo ispo kala me mato ele ta o le ula lode ai ko timing ngale ula tu me o ya madanga pa lo ai fa kai ke wa ku ula ya pai sin tom ta 685 Samoa oka se lau pasene ia au te longo le amata mai tamai au te lol fai ungo ne vai asu
Ia ua sau ua lau pepa mene mea. Ia. Tai ua fai foi tala vo ile le a chat. Mai foi na ula i lo mo tapo kala ngai tu si la lo la. Ia. Ia. Ole a mau. Ole a mau e kele o kala fonga moe unga roi ma ula ia. Ai sei talai ia pe sau no foi lau songa ile committee le scopa. Ia ole ale tu langa o to mai ni tanto wa fa la wi lo le na ta o Christmas anyone can be center in late time. Whaftai. Ia o te loa first time sau noa ia na fionga ia lau pepe ia na fionga fia pista o mātou whaala wiloa le whanga solo te mili nei ia o tātou promotion nei ia e top up le luas futala a New Zealand po le luas futala Australia i le telefoni titi sau Samoa ia whape foi ma le tātou a se leni whaiona lafo le atu pautupe luas futala Australia po luas futala New Zealand ia ona manu maloa i le tātou se ia tai lima se lautala Australia ia e tolu tātou whailonga whape nā foi e tolu whailonga e tolu se lau lima se lautala a New Zealand. O nisi vanga tāua a seata vanet whafonga anga siu tātou tunu. O le tāua fo i o le finangalo tātou a le titi sao. Ia mani ia le o teimo kisimasi. Ia tātou ta ape tofu le ngongo masiana ia. Mali. O le tāua o le vanga le ngata na maua e tātou ia e manu malo i New Zealand ma Australia tai lima se lau. Ia ale fo e maua le lima se lau o le tangata le receiver le Samoa. Ia o le a faila le lafo lau lima se lau ta la siata ia e mese fo ia mantua o le tinao le ainga. No winga a manu malo fa pe boi siata o le sa o le a fa sa o ai lo matu. Ile ainga. O le tāua lau le nao le fa lau i loa tit sao. O lo panga solo te minei. Ia mo tātou ia i fafo a te minei Samoa. O lai fa solo le matu se lau wafe i Samoa whailonga. Ia e top up le su lima tala i Samoa. I le plan fo i lea i te le pando le iai. E wane ngalo o tātou titi sao le internet pito i sao sao le i Samoa. Tono Samoa. Tono Samoa. A malanga te fo i lana ma mano si o tātou tunu. Ma nei alo wafe le i tūtau mtau le i tātou whalo loa nei whalolo. Whatau sau SIM card. Ia, po state phone. Ia na whangalo le o tātou au nanga le nā wai. O le tūlanga le nā o lo i tātou sei. Ia e mawai a tātou tickets e fia sa le whaiana e malanga mai whafo. Ia ma whailonga e le ngate whailonga tupi. Ma tēlo tātou vouchers. Ia e awane ngalo ia oe. Ia o titi sao tātou internet pito i sao sao. Ia o tātou le wāru luma. O tu luma. Malo. Me tā ua e nā maranga whāloalo. Tai tele whakamua i le tūlanga o le whaalau ilo ina i lungo le proklame le vanga o le fiafi. Whaptai fo le whakamailu tātou aturu. E le ngatala e manguia le lafo. Manguia kari. Oka. E ai ruma ai kua o le tūlanga o le whaapitoro i nei a whakamua. Ma tua po i ele upu wele masane silin manuia o le tangata. Le whawai. Ia awa o tau iai fo i lan finangalo titirao ma le tūtuna inga. Ia silin manuia o le foai to silin manuia o Italia bueno winga pa le ni o mo ia lima se lauta la Samoa lima se lauta la New Zealand ia luas futa la e siliatu e fai un top up pe la foi se ni Samoa ia mato moni ala nga fa sta lango si tato to no mala sai foi male lango mai tato company ia malo va vijai ona ole tūlanga o lo o toai nisi o whaala wiloa me se fo le tāwa noa ia la fo atua whangamua ina inisi o telo iloa iai pe iai se ngā whaala wiloa ia mo whaalo to i whale tono Samoa ia me se fo o tātou nei ia o telo le klopo le tā whaatara noa ia e o ngā fo i lewa noa nei te wha mai loi tūlanga ia Whaftai, ia morisi fia le mamalo tātou tunu oe te leani se o mnanga lo fia ngai ma tātou a company o titi sao. Ia wae o vaenga ia pe o tātou devices ia GPS le whanga solo teimi nei a me se foi test cameras. Ia le wha o ngai mātou. Ia o mātou le whapina. Ia mātou le vaenga o insinia fo i Samoa. Ia whape fo ia nisi o vaenga o lo iai. Ia o le tāu a mo te teimi nei mo ia se o tātou tunu o loa lalamba pa au i New Zealand nei. Ia o tātou tau paple nā, tātou promotion nā e whanga solo temi nei. Ia ai manatu ia siata e fuisa temi ia sau noa le fionga le o pepe o te loa le long puia li ile mamalo se o tātou tunu u. Ia ini se o whaalau i loa. A o le tau o le vaenga le iei ai tau nuu Samoa whangai tātou titi sao. Whangai le o tasi lo tot. Tasi lo tolu te vili fuai. A whapele te vili atu o le ono walu lima fitu loa ma oi wha.
ia e soasoani tele lea le mamalu e seu tatou tunu e se futunaʻi a seata ia e alofa atu ia ona tele o tunoo o le tatou pokalame ma le faamoemoe i le so ia a o le fiafiaga lenā ona e foʻi i le tatou pega tafailagi i luga o le tatou O titisao le iei tangata e fisiri mai vai upe o e fitalai. O le i pe whawhiona la tō mau e Australia. Ia, whamole le whangamua. ia o Australia mantua e o le top up le nai ai en foi ona nga i lunga le peng te failan ia e foi top up ai le credit nai ai il tatou titisao international nai lunga na fo i lunga tatou Facebook e foi no so ani ai a le la fo ina o le se leni wa foi na la fo le se leni le atu pautupe o el mato atu pautupe le my cash ia e fai foi na lafo ai lau se leni luas futa la Australia po le luas futa la New Zealand ia e te lafo ai e whanga ia au nanga foi la Western Union ia le Click X ia maisi vaenga foi le o le teimi ai lafo ai le lafo i le atapau tupe le Samoa o le teimi foi le nā wa anga va ai foi la de sei anga va foi la de sei ai tele ia unanga foi on whanga ai tātou top up nei lunga ia whai ana anga i foi e isi vaenga o lo i tātou there is foi ia ma pamu wa pensini o nai si de fia foi le ni se foi ona la foto le top up foi le o le credit le credit e nai sa mo ia ma tua luas futa la Australia pe luas futa la New Zealand ai manuano lima se lau Whanau mai ai le 5 se lau. O le anka vai foi o e moro viri so o mai top up. Mo le isi 5 masina. Ia se lau ka la le masinga ki si kaili ai. Ai wala o te io ina lau sau noanga po lau whautanga whangamua. E tu sa yo le internet Digicel li Samoa. Mai se ma tau sa tu paitea. O le mkwasa o sawa la Digicel le nga. E sa le sau noanga. O le si le vaenga o le ta ua foi le o le matu o mai fof. Ia e New Zealand ma Australia o le roaming tasi le vaenga taua ia o le ai whaonga mato numero sa mo te nei po fia lai te alu iai pe te alu i Amerika po Hawaii po Fiji so se vaenga e whaian whaonga lau numero le sa mo ia o le taua foi leo le au nanga o lo iai ia ai piona e sa unoa ma fitalai foi a set o le maua lunga na tato au nanga le iai e foi se mato taua se ua umanto e whapi e tau mawhai al tato titisao ia maua le maua lunga le tauna ia e whaasol malo tātou tunu a whapela te malanga tau Samoa ia awane ngalo na tātalong pēr mas whau waru sia ale la au e o tau whina ngalo ma nei alfa o ngā tātou au nanga nā titisao ia e mausau SIM card ia e mana tuwi whātau sau telefoni whātau yo ia la fo il tātou o tupau tupe i Samoa ia wa me moni asiata e tele a whawhitau li su tātou tunu wa foi ona o temi nei fa la lave wa ale lo lau se leni le fa to atala mal fa tupi ale lo i tono le ta vale foi la pas se e fa ko o ma fa ko ia siata wa ai tanga tangi lu mo tu spa ia ale na mo wel kema o ia na vea ke fa ko fa fit ka ile fo fa fit ki le fa fit fa o no e na vingi ai mo e a o kama ia ke fiwe o ta wala le il tato o tupe le na e se fela u se leni. Wai fai ana la fonei e whao ngai sa po, mo le ngak whaloa. O leile, nei fisilia nei ia ona a wha mai hoi lo le ta wha tan noanga le vanga le via fisiri mua. E anga wa ai lato Amerika, le fisiri mai lato, ia ono lea global tanto proklame. E isi ava noe anga wa aina nisi e le ngata wha Amerika, au na nisi whafuato Amerika, isa la e lumu nisi. Ia, o le teimile nei o naim whaina whao ngai ina tato a unanga le na. Na fola ia tato promotion o lo whanga so pe le teimile na ai pil taua le whao ngā me le tato top up. Ia, iyo. Top up mai ai Samoa. Ia, o le na fo ia i te poi paenga ro ia i mo tato le tūlanga fo i lea o le tato at pautupe. Ia. Lisi vaenga tau i Samoa, le mato Sky TV. Sky TV le na mantua foi le o sunga ya la uli foi le a tse paka le sa le el fu suanga le foi le soluton o Sky TV le sa mo te lo ta to New Zealand Australia o le ai fa nga ina le te le o le mo lunga le ona a mantua la sa mo o Sky TV le na esel manino te mata mai ai ia ele ngata i ta longa e me se fo ia ata foi la pio no falango mai ata Filipino le pe tau le le la fa Filipino le la Filipino la o Samoa a tangi mai Filipino o le la Filipino e ka ilo fo ia wai o le mena o tupu mako Sky TV
ia wa tau fa ho ile wa te nei wa o maonga e fia mata ia il whanau ia ta foi ia ta komi cartoons ia o ta mai i la kapi ia o tina foi la ia ta Filipino ma ta itia ia la wale fento fa tau se spusa ia wale mena tasi al satellite ia mese temine o lolo walta ale mo lunga na o nanga titsa valu su viva ta la Ile masina. ai fa before free installation driver ile le faingo fia vai le matautia te le information le o maua ia wa mato wanga le o lo fia ngai foi o ia pio mato so ni mi se tatu internet ia malitulanga lo ia awane ngalo pole afo i vanga ia vile tu titisa titisa so se mea tu te fina ngalo i mato te tau fai lava ia mawalunga me se mawale o nanga ia mo malu se tatu tunu le wala tal vai va ia ia le nau ta inga tatu company ia maua pele fa so ia me se fula unanga le manu se tatu tunu ia le timi o tau sanga malanga fa lo Malo fa tailo fa tanga fonga mua le vai monga ia vai tu fa fonga mua le tunu ia wa tele nei a fingo tale le o mua le to tele e o lo fo ia te uia mana ia le fa la wi lo a me se fo fuanga company lang no so fa tai fo ia ile ava noa tatou te ngalo le fata se se fo long so ino por kalami ia al si o mato office nei tau tia le wa e fio mo fo a kongola e to e fio tu samo e te mali wan tu fo mo io e nga e sa ngona ia sa mo to a maenga o to lo fe tonu pe se ka ko kura lunga ia le ka ko sponsor si va nga le langa o le si le vele manga io le to telefo ila to lo tau to pailango wala to fa fo mo le fia fi o mato te talo fa te tele le tava no ia langa o le to te liu le to le so lulu le tau ma wan tu fo fuanga ia ai va tu nei la fai i sau sau no nga po sau tele que fo ia e tau runga ile nei tai mo le tava no ia ai le i fa mai aina ia mata tu malolonga ia ai si fa nga so fo di so va nga tala to me se fo nei update mai tono so ta tu samo ai va tu leva no nei lo to fa alo fa tai ia mo le tu le nga fa tai ma no fo le fa so le nei fiafi la telenga seta na to le wa mai on fa so ia o fa so i tu mo i pe o po le tu le fo wa tai le papa ile me se fo ia ni se fa la wi loa e ve ia le nei lo maloma e fa ilo le fa imsui e mo lava e fa imsui o tato committee o le fitu suta usanga o kolisu Samoa pe na e fo le wala uli le nei fiafi ma to mo moli atu le nga fa te le lava pa ia ainga i tupu mai o si tato tunu e me se fo i tu le toa ma tu ti ia pa ia o fa le polu e ele ta tonu nga ele to ilu sango ina le vangongo pe to taili lao e na mato mo li atu le nga fa tai to no sistemi on pa o sa noanga ele pa ia le sunga presidente mo tato committee fa la uloa ia mo li ele fa tai tele pa ia so tato tonu ile ngata i New Zealand Australia ia maso se vai ngor kilope ia fa fo le fa i maso tato punenga ma kampanya ti sa ma to mo li atu le nga fa tai atu pa ia so tato tonu te tonu ai e nesio teimi man matu fala wiloa ia matu te aso foi vai malu poenga e foi teimi le onga tasi tia male o mele ia ai ole nau te inga tau fai ia maua pele maua lunga ole au nanga ia so ani ele manu so tatu tunu mo le atu nga fa tai au sinsina tamam tina matua o si o tatu tunu ia me se foi le lava loa e mtu ali tu pa yo le foi nga luenga au sinsina a me se foi au ona le tua yo tam sa le langi lo fatangi o seta le fo wala lata le vai va o tatu sauni o le masina le ne o toi tau mafa pe o po ka lena Samoa ia ele fa na tu no ki si masi mal tau sang fo ia mo pele to fa mai le tua la telenga seta ia po la telenga langa o e na fa fa ia tu mo e o no ai foi pule o tatu mo tu se la fai ia le ngang fi ma le ngang fa tai ia mo de poka la me matango fi fa tai mo le ava no fa au mo tatu company ti tu sa me se el comité o tatu scopa ia ai taro soifua ia sistema o iluma ia nga foi Samoa ia tatu filo ia fa pena foi a fio mai le fio nga le pepe ia ona longolong pu ia le o nisi o fa la wilo mo tatu company ti tu sa ia nete mo le fia fa soifua ia ma le nga fa lo ia mo moli le fa malo mo le nga fa te tele lo fa tu tanga fonga mua le vai monga
ia e la fai tau e pe fa e fonga a wale tua o to fai no ia matama a o le fonga mua a tu foi le no fo ai ia e le tu singa fuata ia vai atu tama pu manongi a manu e fai tau fo ia o to ma tu tua e li po ia le fai tua masanga ia wa fo le no fo le tu mua a tau fo ia la fai ia e lo fa la nginga tua ia te o e foi fatu wa fo ia to o le fa sale le anga ia o le matua pule fo ia wale no fo le usonga mo le fa malo ma nga fa te tele yo fai va lo fia au ia ele to selu antu tu langa fo yo fai va malo ia wa fo yo fa lo polunga na tu to fai tia ma tu to fai toa ia Samoa malo fai yo le fai va tong yo se wala gatila fa pulo le tua lima malo fai yo le fai va to o seanga na ele I fanua le fa tu tenga wale nei to sanga ile to tua tautua matavela o le tautua tua vai ma le tautua afu le lea wa Samoa ia ele ngata fo io sio tatu tunu e ala unanga ia o le tautua malo fo ia wa fo ia tulanga ia o onga ia tau la mai le kolisi e fai ngoa sio tatu tunu o Samoa ia saka ia ne ayo le tai wa fo le tautua se tai mi fo i to te liu leu to le no fanga tai fo lau le tua tu la uma ia mo fo ni sila lao aso iluma fa vanga ile tua wa so tatu taimi o mo le toi family anga Christmas ma le tau sanga fo lau fa utanga fo mo po tu family talo e tu sai fo yo le ainga pe ato te liu leuto fa mo ye Christmas ma le tau sanga fo me se fo company lo fa tela tu pulenga le tatu Digicel ni Samoa ya me se fo yo tatu wo ma pa anga mai me se fo yo ainga so tatu bo tu fa mo ye le tua to taimi ya o kirkiro ya o la va ku le fa lo fa pe e ke piki e ke kangwa o le ula la tango I lunga I nanga o ula le tau secret center na mai o le ale ula le ai tango o le ula le na oi io e le nei fi va tu fa fonga mai o le me alo fa fo le na e te mana tu ai le porkalame o le TAUTAI A'E sa ta fa so ai mo le ulu taimi e o fea le ula ke kapa o nga e nei va ngole fiafi e o le tau o le malo longa aftai ya na to la fa ngai na ia le ula le nei o lo ia le ata o ta to no ia wa le mato o siva e fato ia le manu masani na siva I ta long via mona Pacifica ia so ta long al manu sa mole o le la o avele ula le so ste mi ala mato ti fa fia le pie pa wa le foi loma le meli le mato ti fa fia le wa ia ala fa I lo le ula le nei fai ma ia fa manatu fo ile le ta po kalame ia o le ia o le tu nga fa tai po wale o le va nga seta ia langa o le matou mai o na yo matou no ia o le fonga mua o se matou no I yala o le ava mua e se matou no I lele ia o talo ma foto sa mua I lano o le va e lua I lalo mala I sole ia o le fiu ia tu la fale le o le I sole e sili ia o le ofo e se o tatu no I tau tu le fanga le ala foi le le fionga al ma mea ma le malu ta masuafa to ese ia fa pe fo ia le tunai mati langa o pulava le ia wa te vanga vai fa le tu singa sa tuala ia ma le tele o isi suafa ia langa lai mata mai sa mo te foi wa fa pe mai ia se o tatu vai papanguanga o vai ala ma ma tu o lo ia langa o le fonga mua langa ma fo anga le sopi o le kolisi sa mo le sa ia langa fonga mua o vai vastai ia o la wel ene ne base ni ta o toa o te fai ono ia ma fo anga le na vai vastai ia pe le nga fo ile o lo tau fai antuai ia tau fai lo ile so ia e mo moli ele nga fa e me sit fa fonga mai o se o tatu tu no nga fa lo seta io e taua lo to e apa tu le te ta finga ta manu o fio anga e me se fo yo tulang ia ma le dele o suafa o le te tiu wai ia wa Samoa ma lau fa le nga fulu a wa tautonu ia lau piki le nei fiafi ia po lau filinga ia ile lanu langa o le lanu le asia manto wa company nei io o le Bluwave TV o le ngalu moana ia le la wa fai fo I matopule ma tu ai tai o yan tua pe utala ia a wa tano fo I motai o le tu fai ono le mota ia fato ia le manu ia a wa topule ka malo e fengar su ngofo fa te tele ia ile nei vanga o le fiafi ia mai lo au fa tai mo le tatai mi la tau le malolonga foi mai
tato update matala toto fa so fo ia mo ni taimi lo to fa fo mo So for. That unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. ColourShop your life from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the ColourShop in Matofili. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimi o le wajile o se furu ma le tolu minuta o te nei le tula lima ile tautua fa wa fo ia lau Blue TV ma se fo ia le program o le tauti ia o kango suila ula se o kango ula ku kamale tu si ile 685 ia irunga fo ia le program ma se fo ia le o mai ari tanto wa fatatanoanga ma le to fa ia fo mo mo ditalo ia kile yo isi swafa ia na toe pa ia ile to fa fo ia fo mo ia langa lai fa fo ia fio anga fo imanu oe matai maswafa matai mai ia le to fa ia fo mo ia kile swafa ko mano ia e te lea au de tanga teilo au le la au ai fa aftai fo o le o mawai ma le tele o fa matalanga e winga I fa pitoa Digicel e o ke role ke makamaka mai e tele o ilo sila fia po ye se Sky TV a Digicel ia vai na le varu se fulu iva ia ka la masinga ai ala e le se to tongi o le installinga po le o le fa o la ina fo le o na Sky Samoa ia tele ana I vai nga fo ia awa ia na yo tato ai nga ia wa Samoa la mai le skoinga o Samoa o lele ele o to Samoa after ya tu le tanto wa programe e se fo le to tele o to lungo le programe I le nei vanga o le fevia o nei fe ngalo ya to ya le tulanga I le tato fa pitoa a le afi
po o le tātou vaenga fo i le a le company le mo le Kiwi Saver ia i New Zealand nei. E te tango e text mai i le Blue TV ia le AFI po le Afi. Your name, the keyword Afi and your number to Blue TV Messenger or text 022 text mai le olua ono i vatasi 5 tasi o fitu. Ia ona maua lea o lo wāwanoa te aluai i le sei te manu malo ai i se iPhone mo le kirisimasi lono winga e le o toe mamau le whapitoa a wala ne ingalo text mai ia lo swafa o le a tātou watu whatalo whatu nisi o tau ma te tele lava once again i oe e le pepero la utala o ai lava sa marianga le lei le sa so mai le mantou ofisa ma o maina ia ulaia o karmanga ia e aulo isi e oe e papa e isi e sina e uli ia mai se foi la ia la o toro ma tu pala o malanga ma le tofa ia fonga mua le ula la no moana ia tala masina ia foi ia lungo tatou proclame e le nei foi vanga ai fa te atu ia e le foi sanga le lei mai ia ma le me alofa mai ia e le vau ia lo korofa ia e le vau ia lo tolofa a fai te lo mulo lo to wa e alofa tele le tama fai proclame ma le Blue TV ma le TAUTAI A'E ia waso ngia so fai nga me alofa ia au nese ia waso nei waso fai nga me alofa lei au ko ke isi mai ula ia la ku me foi de pese miziruki ki nga ko vai menga kasi ja ko fa maka I pepe mai lava io ai a fai wa mutere lo loto fa manuia le tua ia te oe ia o lo mo mia se una au kirisimasi ia ni nai me alo fai lalo ia te sawa o ia tu ia lalo ia langa leo le tua la tato atu tato tala oto ono le tato taimi o se vaenga le o le video sa o mai e lunga o le faatala noanga a le fionga minister o tinama tamaita ia le fionga ya muripola ana rosa sa o mai o telo lopo I tonu le original video le sa o mai fa ngai na mai I le I lunga o le Global News ia antalo fa tu ya tu loma sina Retzlaff o fa ngai na tu ngale kilipile o se faatala noanga matusi tala le sa noa e sa noanga le fionga le tamaita minister na Afi Aotearoa ni vaenga o lo to alia ia le poloketi ina inisio tu malo se mai aonga e fa fonga mai ai ona o fa soa jula ia lenga sa o fa soa I Samoa la o ta inga I Samoa e sui o tu malo nei le ia ku malo ia ko dia ma o la to tal no mai ai e winga tonu lava I le mafua anga le ai to ai ma le ai se la komilion o le la aka wawa inga uma ma le poroke ki ngai kausanga e atangia mai o le ale a fea I la to le tufa ai ko se sila mai le saunoanga le version tenei a le fionga le minister o tinama tamaitai o le visa ave minister tupi le version tenei le ala autoe fa sala na tu te minne o le o tatia I le masina o te sema e te tau ona fa mai a o mai vai nga uma a le o mai tau atu e iai tu malo ia makua kuai ala ko ngai oi ai a mata mai al fai pule o putu sawa e a mata mai al fai pule ia a fa pela o le ai fa le ton mai fai pule lo no winga ia o fa se kuai fo I ma fon fa vai ai pei o le tu lalo malo sile na le tato steering committee ia e a fu mai maunga manui o nu ta ua ia o le tu la I mai o le fai pule e ta ia la ina le atina el nei awa o ye tal I vaenga umaia o lona winga e iai ia le afianga o tu malo nei ona o le ala wa foi wa iai foi fatal noanga e toe abese talsanga fo I lunga kabineta inga ia mafainga extend o le nganga o tato committee awane ia vea lape masasi al fai pule mal fon fa vai e afa ina ai ia no umala fanga matele o tato tangata o lo mana o e fa safua tuaile tama a inga le nei
o ina lea na iai le fetuna inga nei ia ai e pei o le vaainga le na le komiti o le tāua ia o le ngalu lue whaatasi o le whaipule ma le fono whaavae ia mamulmul ta ia fo e tātou whaavae e tātia o le isi mea o le taimi o le tātou tala o le tupe sifulu a masina lona winga e whai o le unai mai o le tātou komiti a ngā i tūmalo ia a o le tiu te foi mani mata whai o ia le tātou mata ngā luenga o tupe la tau ia e te tau o na babe atu ia tātou li poti i tūmalo ina ia mwhai poen pātino e la tau ngā luenga e pa matu i tua ia bai ngā tupe pasu balu mal miliona mua tolo tātou i tūmalo ia toa wa ana lo filua ia o fasale le anga lima ia ma nganga e maunga tas ia o wa ana lo filua ia o atono le lava sa filo ai foi ia le komiti ia male tu malo atoa ia e pe ia nga i lava le fafita uli le lato suite te fono ia o mata upu fa loto i fale ia e pe o ina lava e faitete al tātou komiti e la asia tu foi ia mata upu fa loto i fale ia o le lava sa to te talo e to tu atu i tu se to e to i fale la to mata upu e fono mato sti komiti la son fu ona mawai lola ia o le tali o le fafita o wai pe fo ia ona fafonga mai o le lava tu aba no tātou komiti ia fo ala mea lamba le tu malo ai alu o mai tau watu ele o mau wase tali to exercise lola i o power malo awa ele mfai on tu fa atala loa le afo ile le tatou vai ngā tupe ia mai se fo ia le fatino ngā lwe tonwe o swinga ia lo no winga to e abele tsal sanga i kabinet fa yento tu na ia fato ata pena lole vai ngā umai o se o tonga le na o se vai ngā le saunua ngā le fionga le minista o tina mata mai tai o lo o ia le tūlanga o le poloketi o le miliona mana tua ina ia manino ai mamana malama le to tele ia pe e se mafuanga wo uto e vatu le video lea o le ana saunua le vaso na nei le to te fafonga le saunua ngā si o yo saunua ngā le fionga te mai tai minista sa ia ta ue fapea o le to e fono le matou committee o le miliona ale malo i le songofua which is songei ia o le ala wa maua mai mala update wala nga o le na fatau nu wala tau fono i le taia ona le la o le ala faaftai o le na maua i la update tangi not la maile fionga minister o no o le taimi ai sa maua le vano au te fiso tai e tuai inisi o sui o le committee mai i tu malo nei na taua mantua foi o tu malo e tolu nei le to alia le taimi le nei le na sau no according le sau no nga le fionga le tamai minister o faasale le anga lima o ana lofi numero lua ia manganga e maunga mua ele maua la se tatou fiso ta inga ma se sui o nganga e maunga mua la ata mo fai tu ai se taimi o le nei vai aso o te rofo le usu ia le fono le sa dai o te ufa fingata ai sa maua la le vanoa e fiso ta i tu ai isui mai a faasale le anga lima ai mai se o ana lofi numero lua o le mauna au mai le sui mai faasale le anga lima ia ona tatou sa fai umai la ia le ana lofi numero lima sorry numero lua wa ana lofi numero lua sa maua le vanoa te tala noa tu le fionga fai pule ia le fionga fo i le la au na fusia po to le ava ai ono tili sa maua le vanoa te tala noa tu le fia file nei ai ole amo mo mai o ise o tonga na maua mai se sui mai ia faasale le anga lima o le vaenga tonu le to alia i faasale le anga lima tu sai o se mau fa tu toina mai Samoa o le e hatangia mai e lua vaenga i to alia ai o le vaenga mua o le fanua le ai na fa matu mai e mo le fausia ino le ofisa e o lai le lalo le tau finga le ainga tonu e anga le fanua le mana tua foi nei o to se fanua sa fa matu pe sa fo ai mai le fo o lo ve ma fai pule fionga le fai pule ina ia fausia ai le ofisa
tu tonu o le fono whaavai mo le tu malo whaasare le anga lima. Pei taila, ua whaalavai ma le amo whauilu mo le no whanga lea. Ona ua tau fia ele ainga tonu e ana. Kao fia na le ele po le whanua, whasi whanua lea. Ele ka kauonga ona ele mawhai ona fua ina antu ilano se pulenga. Ia, a le fionga le whai pule. Le anga iei kongu a inga e anga le whangua lea. O le to alona lua. O le to alea e antangia mai ai. Ia whasare le anga lima lava ia. O le tūlanga fo i le o pasia o le reporti. A le fionga le whai pule. O lana tala o le tupe tusa o le whao ngā ina. Pe ia ai me se foi o le fufu tala o le tupe tusa i o le whao ngā ina o le miliona ma tūlanga uma whapena. E le o pasia le tūlanga o le reporti. O le foi Samoa mai la ofso ta inga i Samoa la vana le la i le tūmalo la vale se sui o le tūmalo. Ia mātangia mai ai. O lo o iai lava le whālele i le vā o le fionga le whaipule. Ia ma le komiti. Ua o ai i le tūlanga fo i le ua autasi ai le fina ngalo le tūmalo manisi. E kakau o nga ave o i le malo e fia whaase e kua ngaru e se le lai tō whaipule. Le lai tau wa tātangia mai le saunoanga. A le fionga le tamaita i minista. Mana tua le amatanga lava wana forasanga le na i ta uai. O le toa lea e mafua mai lava i whaipule. So o lea lai peye li lifanga i a whaasale le anga lima. Le ngai tau festivala mana mafua anga a analua. Le uma uko e whaasoa kuai. Ai o ila i le afuanga lea. O lea e peye fōlinga mai. E le o tasi le fionga i le whaipule. O whaasale le anga. Ma se whaato whala inga o lo avanture komiti. Ma le tua fo ia inga o le tula fono whaavai o le miliona. E ta tau ona tai fono le whaipule. Peke fast, peke HRPP, peke tautua, peke SNTP, po le alawa le pati, pe te tūtua tasi, ai a whai o oi o le whaipule o lai tū lai le foe. O oi lai kaunga e kai fongo. Ona lua lea, ona sui tai fono lea, e la le vaenga le nai sa uai. A wha apea o le whaipule HRPP, whakai ka inga le paki lea. E ta taula, ona sui tai fono, se sui po o se sa taula mua i le fast. Ia, ke ro e koe kau whaalau ke lea vaenga, ua malamalama mangingo umai lava tatou. Ua matuala unga whaafia ai le tai fono o le whaatuatua i le tua sa mo utasi. Ia, me se foi o minista, la tau te wha mangingoa le vaisua lea. A o le mela le tūla i mai a whaasare le anga lima. E antangia mai, e le o au whaatasi le tō whaapo le whina ngano le fionga le whaipule. Ma le sui langolango. E me se foi o komiki i ronga au kelenga. Le anga lena maua mai ia le tūlanga le mawhasoa atu nem le fionga ia vui. Sa o vili e tuai. Ia, ai saunua mai. O le tūlanga le na ave foi le tūmalo ina ia mawhai. Ona ave ese mai ia le fionga le whaipule. Ma le tūlanga o le avea i ma te fono ona o ia le pe e to alia ai. Ia, nganga ua vatu whapea. Wa o le mātou lea pito la au. O le longo puia li ia tu. Ina ia sila whaafonga fo ima. Sa au si ele mai moanga ma le tapua inga asuli ma feoi ma tama whanau ma lupe whaalele. A fio anga fo ima i tu malo nei. I o tou si la fiai. Le mafua anga lea e ko alia ai e fufuanga nei. O le vā lava ia o le vā whaaloto i whale mua o laile o maua se whangua. Lua le pasiar kupe o le lipoki le anga whaiak. Ioi, ele o pasia. Ma le vaenga lo na tolu lava lea. O la lava e fetine ia i le tofa. A le fionga i le whaipule. Ia ma i la tau ur komiti. Ia ma le suita i tai ma tūlanga whapena. O le vaenga la lea a fua i la uia whaasoa ma tilo popo e ai whaangaru whawhati le mata upulea. E a ulu ta whenga ai se le fukia vai singango. O le ale winga o le whaupunga. E a le au kai. E uti tala noa to uia le whaaloto i whane. E a le whaipule ma le sui kai ma i lantou o lea a e whau ma lo fu i lili. Ma whau ma mau e le ma whai o na. Whetala i le tō wha. Ma matala ia senga se finga ngalo inga ia whaise mea au tasi iai. A o lea matua safa whaasolo a koa kua i lava.
ma le paia o le itu malo whaasale le anga numero 5. Ioi. Mana tua foi la, o ka ngaka ie fi ngau le melea. O tangata ie whaafenga kao la ko mangaku. O ka ngaka lai maua mea o le upuku sao. O le upuku sao anga, o tangata lai fi ngau le melea. Ma musu. Ma kao fiofi ma mau. O ka ngaka lai maua mea lai mau kupi. Ioi. E kai pesui kai pole ala o tangata lai mau kupi. Ai matua i oki whaasolo a tua i lava. Ma i la tau, manai a inga, tau antiae. O le sa la kou vaaia o le polo keki, o le a whaaya ina le polonga o nei a inga. A o le ala ua matua u kia lava i, matoa, ma le aise laa i luma. Onga, o le lava e kausa ili le pule le luma. O umanga wheloai, a vatu au mai, o le foi au mai ale whato whala inga ia le malo, o le tu ua vanoa. Mana tua foi. O le koe maasinga ngei umar ngei poro keki o ngei kausanga. Umar milionga. Tā lofa. O le ale paina inisi o a inga o i tu malo. I tufa tufanga o le nei fo i poro keki o ngei milionga o le nei tausanga. A whainga misi mai le lua sela wafe mua mua. Le fo ila a umma le milionga le ngei. Umma foi. E lei se mea. O le fesili. Fa maka e popole ai fai pule le e ka fiofi mamau. O le kari, e le popole langa lai mawanga kupi. Ioi, e le popole nga ia. Fai anga pisingisi, mawanga kupi. Ioi, longa kokongi fa fai pule. Ongi pisingisi o lo fai a kungu i fafo po fea lava. Lai, e le sui ai se mea i lea mea. Lo winga lana na le fai tula utala. Ua tatau fo i fio anga mai tu malo. Remember, koe wha manga kuara sa unga le fionga le ake kopo. O le paua, o ngai o kou 5. La le winga o le namea. O ngai o kou a o le paua o tautanga ta palota. O se tu inga tangata lea e te. Ke sila fia e kakauonga o nga kuu mai le foi. Watatau ona faa umaya mea o whelau toa inga. Wakakau wanga faa umaya mea o whiwhinga wa inga. Faa paki, wakakau ngā ve ese. Ai, sanga yange ai ore kai. E talia masapa itali, le poloketi. Mo le manuia o loi kumaro, walanga e leo akure, kulo. E leo akure HRPP po le fast, po le tautua. E leo aku kamanga amai o e ke sau kongol paramengi. Le ai. O tangata e koe paro kainga oi. O le toalia lana, le toalia ai. Ia whaasaleanga. Now, o mai ia ana lofi numera 2. Whaaftaina mawala ulo ua vanoa he. So ta e toi le fionga le tama o le tu malo. Ia, mantua tatu tanoa ia ana lofi numera 2. O fasto outa. E manga kuala. E nga o fasko ouka ia le la tou. Le la tautou malo e ka ori ko malo le a anaro finu mera lua fa fainga palota ai nga ofasko oka ia ma po pitonu ufo olo i tonu wa fasto uta o le winga la le fa ia utala no ofisilia tu le ia ile to alia e kau ese mai la i ma oi fa sale le ngalua o le to alia i fa i ya analo finu mera lua le fa fonga maua ale to te wa uma na feilo ai le tu malo suyer committee male committee autu ale malo le ana ina le poloketi le na fa na confirm mai pe na fa mauti no mai le fionga le fa pule la una fosia sala to feilo ai le tai ona le la wa mahea ona faile feilo inga o le tulanga la ia ia o le a o tomo fa ye fa so antu pe ai au te whaasoa tu vanga le, au te talosanga ina lo wanganga malama. O ele te whaafonga maua. O ki koe kakaloa, ave ese lo mawhau fo ile le papango ma lo mamapo whaapaki. Ai matala mai lo finangalo. Se kau whaasoa kua ili kulanga le mea lai tupu. O le tūlanga lai tupu. Ila utau whaalongolongo atu le whaasoa mai ale fionga li. Mana ia. Fuko a mawalo se va ngau kara ngoa ile fionga le fai pule. O yo le lungo le telefoni. Ya o se tangata beye. Malama no na finangalo me se vol tulanga o ta auto mai ai.
o le whaingata, o le fionga i le sa avea masui tai fono. Wa alanga o lai kai fongo fai pule. O le la sa avea masui tai fono o le komiti whaavaya ana lofi numero lua. O le tina fo ilea sa tamo e le palota fo ilea i le whainga palota tele a mese fo i o palota la ititile na tau mo whaine. Po le fionga ya lolo mtawama. O le tūlanga la. Ia, o le tūlanga whaaloko i whale. Le whainga kau sau ngoa i le fionga ni mingiska. O le tūlanga whaaloto i whale, ai leanga la, se whea tūla utala lea. Whaamakai ongo sa kia inga i ipe a whaapea e fau malo, sia de sim fau malo. O le tūlanga le iai. Ia, i tala noa fo i maleava, ma le whaaitete i ai leanga o le mātou tiuti. O mātou o tangata whaasala lau. E mātou te le nā tia fo inisi o tūlanga. Aro winga o lau whaasoa le utetu inatu. O le vaenga lea e atangia mai o lae e le o whainu. Tulo. Ia le tina fo i po le tūlanga o lo ta oto mai ai. E le o tonu le whainga nu. A whasto uta. Eoi. Ke o e whisiri mai po le ane mafuang. O ila e pei o le o tau whetine iai ai. Le ko wha le fioanga. Ma vaenga o whainga whaavai o le porokeki. Fonga mai whelea isi whetoi bai whisi maa le ale o le mata upulea. O le tūlanga le tūlai mai. Ona o le sui tai fono o le komiti lea le miliona po le poroketi a whasi to outa po a ana lofi numero lua. O le whaletua ai ele o toi whainuu. Ia, o lai i tua male nuu tūlanga o uputa utino. Le whailana o ta pā se whina ngalo le fionga le whaipule ia ma whaamaunia mai o le tūlanga nina le iai o lai tua male nuu. O le tō whala le avaku e ngu. Mangkua foi, mai tau mai. E kasiare ngu ure ko kongo o a angarofi ngu mela rua e leo iai masesi ngu. Lono winga. E tasia la le tō wha o lo tausia tu lau foi ia la inga sa antuala. Ai tu foi ia sa ai o noma sa le au pepe. E ambese foi o le sua o le mapuma le fiol. To le foa ma le tauso. Ia vai atu le falfituma. Tamara moe mana tuna tumara mtu a tau ovea. O lea lai au mai le kofa. A lea fio anga. A wha apea e te te amale nuu. Ia, e le sa idia fuanga mea langa o le wha aloto i whale na ia le fio anga. Ai a wha apea o le ke amale nuu pe ke le o whaingu. E le te tau foila. Ona e iai to tonu o ni tō whinga ia. Se i vanga ngā ai fo. Ia wako i whaai oi. Now, what do you think? Langa o le mana i o le vanga le vatu whawhasua. Inga nge i whengu mia i le uko male maene. O le winga o lau tala. Yes, aua nei o ona i o tō whina ngalo. Aua fo i nei ave mata i taina le vaenga lea. Ona o whainga vaenga wha upu whai. O ko mo mele winga o lau tala. Ai ma fau lava mai mata i tuina o ia. Leanga o le koa le iai. E fiaru i kua le milionga. O le kupe fiaru i kua. A le tūlanga le iai. O lai ta oto mai whainga whaavai ale vaenga ale whatua tua i le tua sa mo utasi. O lai ka oko mai whainga whaavai. O la lai e pasi ai le iai o le fionga ia lolo mtau wama. Kusa o lai tiki le mea ngā. So o lai entaito ai whainga whaavai o le milionga. Ai a taatia mai to tonu o le tu malo. E le o iai la i fuafuanga le ku malo ongo o lai tua manenu. Kau mo me whailan tatu. O kau mo mai. O lea la na toi o atu fo i le tu malo ina ua whaatarusanga mai le komiti ale malo. Se kau soa lau pule po lea se ta o tonga i asa. E ta oto ai lea fuafuanga. Inga ia maua se le leinga manatua. E le ai masesi o kau whaia se mingoi le melea. Inga ia whaapiko mangu ia kasi. E kasi ale au ngā au ke le nau ele malo to e nau ye le fio anga. Pore ku malo. Ia sau i kuar milionga. Ia sau kuar pro keki. Pawanga. And that's the only purpose. Ai manatua mai whaila. O le ko ale iai. E pei o le ua kau whiki nge iai. Ua tau conflict. Ia le tūlanga o ia inga i au mai ele malo. E ala i poro keki. Ma le whaato whala inga
o lo ta oto ai pulenga mamanu ali I mawhai pule. E to tono le nu. Sa o ale upu foi lili. E lua I tu o le tala. E lua I ku o le story. Le o vatua fa pena langa. Ina I te ua sa ua wha matangi angi sa vili lau wha fonga I upu makala. Ai le leo leo o vatua langa lea na o vili. Na o ta pa e se sui o le fast. O le ta o le fo I lo avea ma filifilia mo le taimile nei tau fai masui tai tai. O no le tūlanga o le ta o to mai ai ia le tina matua fo I wata uolo na suafa. O se fo I o lo I lano le lango le pati le whaatutui le tusa mo utasi. Lau le ka uno ngasuafa. Au le na whai loa mai le fionga le whaipuli. O re kuranga langa le ko aria mo le whaafonga maua mai e tātou le ana alofi numera lua. Ka kia ia ila tau o lo I whafo I no ele ku malo ele lo la paloka ia anga alofi numera lua. Ai mo le sila fia la vai ia ana alofi numera lua. O le tūlanga le nā le ta o to mai le to alia le to mai ai si o tau tu malo I tofa tofanga o le nei tau sanga I le miliona. Ona e le o ngatasi le futia ma le umele. O le alana fai mai na sau no mai le fionga le fai pule. O le na toe te talo mai ma toe tu ina mai le hava noa. Koe ku mai kasi al makanga ruenga le hava noa lea. Se I koe o mai, se I koe sa ili le ko wha ma le whaukanga. Po o fea ta o to iai. Ia au kere kau whai aku mo a me fo I wha maru nu whau no noi pa I o ainga. Langa I mata upo e maale ale isa ki ai o ko finga ngalo. A o le winga ia le tau te whai atu. A wana I tātou tudia le lau manu. A e wa ai I wha amuli o atu. Le ale winga o le wha matalanga. Ta kia ia vaenga wha upu whai. A kako kilo po where ko ai le sau ar kupe kua. O I le ko ai. Now, what do you think? Le winga tonu le na ia te au ia. Se whakua, and I'm gonna speak generally lo ia opinion ngā au wha makai. Na awatua, ar kua lalo fo I le wha I tūlanga o le maka upule. Ia ki au lawa ia. E o lo ai le mea le ka ure ke or ka maringu. E ta tau fo I o nā loa ia mai e le malo le mea lea. Ioi. This is just me personally. And I'm not saying specifically se case ole tina le o leu ke kalangua fa lau kele leanga ole me kupu I fasiko o ka kulou le pa I ole fioanga e kupu fo isak pai kia e kupu fo I fiam fia mana tua le angava le kau ke fai kai mingi ka ko faka o ko le ala fua sao a sao ngei o ka se fai ngo fio me lumanga ai a le ronga faka o ko le ala fua ngei evevesi e kaala ngi mea uma enga te uma I mawe soifua ioi o sa nganga la fionga mana ia I o sa nganga la fionga ile fai pule nga makala ngongi mai asiata ele ai fo iso uloko e si ia masuia ile ko fa pa I o le ainga falangilang ai mai se le fio sur mapu ma le fiole fasinga markauso akur falfik ele ai so manga ku wa uia nga o se au ngale ari ku mano ai le ma fainga suia ile ko fa le anga ai fuala fa ma fau e ongo ma waile ava ngor kanga kale ke amangu e ko fa e ko kongo fainga ngu ona for the sake inga ia fa nga inga se porokiki o ko moment kusor ko inga mea la ngai ongo kupu I keisesia. E sao ai ma le o loo no fosala I totonu wha ale no. Rou, le winga o kala I le waa wharengu. Ai ona o lona wha o ngai na e tau walatu I whainga wha vai o se vai ngare malo. Pongi fuafuanga malo. O le to e mawai, se avanoa. E koe, e matua seuta filia I le tō wha. Maua a le fioanga. So, ia te au fui lai, e ka kaunga mākara kala finga ngalo I la kou ia fau malo. Si whai kwa lau kala, le anga le fo ino outala noa tuana nei, I le whai pule tulo, le fioanga o whasare le anga lima.
Po le alava ngisi kua o le o le lipoki o le o mau o se fangua o alava i tua o patatua. O le winga le fai a koe lau kala. E le kakau nga fau malo se si mo nga o ia. Ioi. E le kakau leanga e te alu loa ia te au tulou. E te alu loa i se vaenga ona e te nau ia e fai alo taui. Rau ale kua lalo ke fai aku. E te alu loa i se vaenga inga ia e ngau e ke fai alo kaui. Whenka loa. O kas whenka. Ioi. Ai e alu e reiso man salo ai malou fa moe ngaola. Ia manguia lou i kumaro. O tangata alofa mungi ala kakaranga. Le ngai au ngā fo i me kukupu. E i loa tino ai lea tangata ma lea tangata. Ioi. O ruinga la ngā leka ki whakoela kakala. E nga ia si la fia fo i ele toa tele. Le vaenga o lo toa liai. Tatalo. Ia vave maua. O lea na saunoa le fionga le tamaita i minista. O ana lela, sa whaile la tau fono. E ono avatu wai se talo sanga i le kāpeneta. Wha mole toe tu au lafo ma toe a maise awanoa. E kau wha upopo ingi masinga. Ai se i toe ami whanga le tō whāne pa i onisi o fioang. Ai maise ai ku malongi. O wha o nganga i maunga numero tasi ele i maua tu eisa usa o ta inga o tele o mai loa fo. Ia le ano whale tonu o le toa lia. Ai na o nai tu malo ye lua. Ia pe ona maua ile fso ta inga i Samoa. O whasalenga lima, ia o tūlanga i le o mautonu lava o se nofoanga. E fausi ai le whale. Po le ofisa tūtutonu o le latu i tū malorfa. Ale miliona. Ia ma le lona rua. O le tūlanga i reporti lava foi. Ina ia ausia le tūlanga e pasi ai. Ina ia matu umai ia le miliona tala mo ila tau. A oa ana lofi lava ia. Ia o le ua utale no atu. O le tūlanga na lai ta o toai. Ia ma e le ma se ua foi le tofa le fio anga la tau po le tūmalo. Ia ua o ko inga me foi le no inga tangia mai. A le maua se koa. Longo winga yongo misi ka kou le tūmalo a ana lofi numero. Longo winga. E ongo misi kufo kufanga. Ia o le milionga fo i orangi kausanga. Ia awane o tatu tatano whape ia tupulu na mea. Ai mo i la tau. O le tua lalo ma le whaorolo ma au se fo nei porkalame. Ia e paitonu lava ma varvarusia au le whau. Ia i la tau tonu ia e to ai. Sire ngoka whape ngaku o ai lava. Ke le kau le pua malafo ai o ai tonu lava le he to ai nei mata upu. Alo lo faia. Alo lo faia. Malo lo fange. Ioe. Alo lo fai nei tangata. Me se fo malo lo tele. O le aturu. Tatu malolonga lea. Uman malolonga fo i mai. Ia, whaawa uleo nisi o tātou tala toto. Me se fo nisi o vaenga. O tono si o tātou aturu. Zapp's awesome Christmas specials on Samsung products. Celebrating 15 years of its service, get yourself one of these amazing handsets. Remember, Zapp is the authorized dealer and seller of Samsung products. Purchase any Samsung handset and go into a draw to win yourself a Samsung 55-inch smart TV plus a Samsung soundbar. Have an awesome Christmas this year at Zapp. Simply the best. O fia whaatauso whale mo le ulu wa i taimi. O yeisau Kiwi Saver.
ma e sila whiaina o na i tūlelei. Ai whia maua se whautuanga lelei mo mata upu tau teo ngā tupe, insurance, po o kiwi sewa foi. Whaafe e so o tai, e au nanga ale Afi Advisors mo se whaatala noanga. Meli mai i le Facebook Messenger ale Blue TV, lo suwafa ma le telefoni mo se whaatala noanga, ma anga vaai lo suwafa i se sei mo se telefoni fau o le ituainga o le iPhone. Text i le numera o lualua, ono I vatasi, lima tasi o fitu, and be in the draw to win the latest iPhone this Christmas. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Ia, jaibolo watile ua toe se furu minuto na jale o le July no le tautua ala Blue TV me se furu program le TAUTAI A'E le nei vainga o le Afi a malo fo I le malu lo tele o le tantu watu ia e tu sai fo o le fia fo e tu mata I le tantu tu mala unanga me se fo yo le program o nei tulanga na ni sho tala o awala le poloketi o lo tau mai ia I tu malo nei na matua yo tafa e le fa pe a me pula stafu nei le la le sa a o mantou nga luenga o le momoli to nei nisi o tonga ia manai tala o lata mai na tu pule le yaso e tu sa yo le vaenga le ia ai mo e lava ye lo tu malo e ke vidia o e sa mo te lo le teno fo mai pete fio mai ma ela mai lungo prokalami o le na mo mai ona e fiso ta I Samoa ia a tonu e o ngatasi ma le tala o ia pe ese fo le vai o le tala matulanga fa pena anga ese lava ai o le fesiri tautino ma le fesiri tupito e fa fefea o nga fa anga solo mo to moa nei ia me alofa e fa fefea no to moa nei me alofa matulanga fa pena ai me se foi ia o le miliona o le lau ke va vai ai la me mali o le me mali lo te va vai tuai o kumalo ia nga fa ku kuai ia nga la ku apala hier kupi o tu malo ia na fa tu ia ia ele na ia le tu malo le pa la kasi le kumalo le na fa tu ia tu la vale apala I ton ale la wa ele o saule I le koru le ko adia ele o saula I le toru I tu malo ia a ole la wa ese mai tu malo ia o le tasi ne tu malo fesi umi tele o mta upu le tu lo wan pa io o ainga te tele o lo tu CFO I le tu malo le fasa le anga lima tasi la vale ai tu malo e mo I mai ia I ana lo fie peye ai o le to alia mai fasa le anga lima o fai tele si umi fai tele si leva ia a fua mai ai maunga le manuia pe ona sau no le fionga le tamai tai minister ia a fua mai foi maunga leo ki fasa sa o me uma na paua ia tea e va kula ukala le na paua le vaenga e ono fai malape o le melia o le ka ofio fi mamau o se fai pule le ka upule po ai lava ai uma enga wala ka fai nga paroka ai koe fio sofi koe fai ai pe fa onga e avea mani ala to fa lawi loa o fai nga paroka o ko mo mai nga pauanga o la uva ai ma ai mo kuri makaila turi mataila la utala le wo fai atu il temi nei a wai ele si fai pule o le poko yo fai ngorang ka alu iyo e fu o kamaya o le upuare ka ke ave fa mai wa o prokiki o matu tu i prokiki
O le winga la na le ta te fai atuai. E iai le kangaka e o ngo musu ma whaafenga kāre kai miningi. Ai nganga o har kausanga muri. Le kausanga foi lea lo loma e loma le whainga pālo ka kele ma le whainga whiwhiringa le tunu. Ai va aira i le koe makala. Ai whao ngā ai le vaenga lea. E to esu e mangianga pāroka. Ia, o le o whautua ma maho antu ia te outou le mamanu lau tele lea o ia le matapia le mania. Au ki fo ia o pe e koe fia pāroka. Ia koe ngā whaipure whapini. Le tati whatu. Le tangata lea e musu le kaimirenga ia whao ngā ia le tūlanga i le porokeki. Ai o e le teimi wana lata le vaiva. O le whainga pālota. Ai koe oso mai, koe whamai. Ia le la ua finally ua seki la ngone mele ngo wa foka mai o le ngofo mama fofau po le afo inisi biongs and saongs e tami mai ai ina ia fa tau nu va ngale ai ia te ua ia o le tau ia o le tulanga le ua sau no ia le fionga de minister e ana ina le tulafono le o le miliona po le poloketi wa te tau ona ave tua fa fe kai fo ile fionga muri pola ana rosa mo fenga malo ai me ser makanga ruenga le ono o le ya ese tofa e ku ua vangoa tu au la fopia ya e tu sai o le fa moi tu au la fo mo tu se vangoa ya one e ya moe mamaru lo tele ya le polonga le nga ile ka kau onga fa sisila isi opu sa ele te tau na ona mata no fo isi e pe o le tale mo tu ya ana po tu maleli fano ia ala e ta sapa itari le si vaenga e tu sai ia o tufanga ai tu malo te ita se ta ora mai ile polo ke tile o le miliona o le si vaenga o tai au e ta o fiai le fono au fitu la fono ia ma to e fa tau no inai ia ni tala fo ile le oto ia awa fo i se vaenga ile paketi fa poponga tala fo popo ia o le tupe manisi o tulanga ai le imano lo ai lo le fono ia mai ona tau rumanga fai o le nei foi tausanga mana tua o le lava e fa leo le unga o le apili o le e fa leo le unga o le apili o le si foi lava inga o le ai ta auto mai foi se ka kukuri maka ile so tai ia po fia aku ia ingi wingo a mionga tau loa manisi o vaenga fo ile sa so di na inisi o faipuli ake ve wa maka upu mai ia la se ita to tiro mo muri ta ia pe au ia ngi fa so po le ale tulanga e me se foi oni fe la fo inga o le anta auto mai ia le so a tai au e me se foi o tau rumanga o lo auto mai ia le fono to no so tanto butunu e Samoa mana tua foi o le tele o nisi o mata upu e me se foi o mata upu la walunga e le tali o le apili po fe o le ata auto mai ai paule mele o e sila fia mo o wiloa ia o le o toe mafai ma toe fa au fale to tonu ia le te tai o le tuanga ia e me se foi ia o le failo tosi ia o le i tuanga le o mafai o le toe fo i tonu tu sai o le unga na ta auto mai ai ia le unga le famsinonga le lai lo loma le pili wa mai fo yo na iloina to e lava o le tali e au mai ma o kali fo ile ma tu o le pili ma ko mi fo o le pili va nga le ale winga o le fa matalanga e le ko e le to me fain ko ise si fa masingo ngai kuā ku malunga ku makala mai o le pili nga uma ka mauro ai o le fa va ai paule va nga ma fa yo na yaile tūlanga fo i o le rua vai tōru. E toi fo i mea le palemene i tūlanga o vanga whapenga. Langa kupu mua o mafuona o tala noa vanga lea. Sa tupu mua. O le isi issue lea e lawarunga mai tono si tanto o tino o le vale o tua oi le fioanga o whenga. Ia e me se fo i ia o le visa le i moa. Ia me se fo i lao le fioanga o tuanai. Ma le wa. Ia wai o mafuanga ka ua. Ono o fioanga umane o le hei e peye e tua mauta ma tua lawa iai ia fio anga wo ta wa tu saila o le toe manu mai o fina unga tua oi ma tu langa o lo iai o le vaenga la le mo fa faingo fiele o ta o to mai iai le tu langa le fa sinonga
o la ua tu ele ofisa o whamasinonga po le tūlafon. Ia aso fo ie mamasina. Ina ia tāpena ese ai. I lantou. Ia ele te tau ona no nofo, pe nofo ia ele. O le fionga o whenga. Ia, tu lau fo ile pa ia o la inga sangau i whale ai. Ia, me se fo i tu i o ngā to i tele. Ia, vea tu fo i ia no lantou lua ia whata mau lolo. Tu o le whale tua masanga. Tu i sa mau. Ia, me se fo i o pa ia ua. Ia, wā whare kua masanga a toa la fo. Ia, i oi. I le fionga o tuanai. Sa ena malaing sa ena. Me se fo i tu pai. Ia, whaasolo tu fo i la waa wala inga sa tuala ma sala. Ia, me se fo te vanga vai whale malu ya san muni anga. Ia, me whaasolo tu i fo i na ia sali moa. Tu longa fo i le fio a inga tolu. Ia, me se fo i lau whautautanga. Ngā te ala, pora ngā te ala, lau whautautanga. Ia, o le tama whamaina whaialanga le tua masanga. Ioi. Ia, male maupu to mantua fo i wa ia. A inga sa mali toa lau talinga lua tua. Ia, mau i tū te tili. Ai, o lela waka oko mai ai ia le unga le whamasinonga. E ui la inga langa are ke ro mga kumawhinga ngalo. O ta whaitau tu fo i le toa telo i lantou o le au puputoa ma le au fuelo loa, o le au fueta, ma le au fue afa, ma le au fue sinda o le antunu. Ia o ari i mo meo kala ma whaavae ma tūlanga whapena. Walu ia i le kalangoanga ko kili. O ta vai tunga wa sa tia i fua matulanga sa kia ma ave le fua manisi o vainga vapena. Wa amata ona tala nga fai ngisi. Ia wa amata ona tala fai ama tala sotanga. Ia a ole manino i ole ala fua la ufa ta oto mai ele whamasinonga. Lenga i le whamasinonga sa moe ka o le whamasinonga o whanua masuafa. O le whamasingonga la le o whangua masuafa. Ia, la tau te au maia le ala fua e whaatainga ma lia e le nofo le lei. Ai, a ka oko la sei unga. Ia, ona wha maalosia ma wha mamaluina lea. Ia, lo le tūla fono. Ia, o le tūlanga voi le iai. Ia, wae, o te le mailoa iai la, le tūlanga o le apilina ma tūlanga whapena. Ai, tate fuantu le saunuanga a le whaatonu o le whamasinonga ma le tūlanga fo le pristine o le whamasinonga ina ua tō lau mai lei unga o le vaenga lea. O lai tā maulava lei unga sa iai kusai manga kua. O lai alo ia lava e le taimile nei e le pristine o le whamasinonga ma le taimile nei. Lei unga lea na ta oto mai iai. Ia le fua tangaina e me se fo i o tua oi ma tūlanga whapena. Ia, ko a fo i le kai il pa i o fioanga. Ioi, se tapisa tama o le uso. Ai, o le tō whā ma le whautanga. O i e sa ili i ai. O le fō mai sili alea. E sa ili i ai le file mu. E sa ili fo i ai. Le vevesi, ia ma whelau toa inga. A ka kala mai le kō whā pa i o a inga. Ko a fi mali. Iyo. A tatala mai le tō whā, ia, le ngor kō whā e leo i a whi ai. Ai ore ko whae le ma whai o ngā songa masi ia. O a fo i tūlanga wa ta oto i ai le nei soifuanga. Se o le vāwhea loa loa i ai whai ai me uma. Ioi, o le vāwhea loa loa. O a fo i mea whamai ngā kā mau e o le whaavavau. E matala i a senga langa o le mafuanga le winga o ngā upu. O le ale whaawinganga o ngā upu. O longa whaawinganga ngā. Ioi. A fai o le a se vaenga nga makua ka mau e o le whaavavau. Wha mai e le marue inga. Ai warka ko upuile le o kula fongo me ka impersia. Ai e matanga mamamulu me uma e whaamole mole. O le ka ua ia. Wa tele ina tau solo le falute le vaenga lea. Wa tele ina tau mou watu le tato whainga lea. O le ui yala o le whaamole mole. Ma tato ui yala o le atu. A o le kele o le whainga le ua iei ngi o ngā ua whaoa e le loto whaafeteina. Ua whaoa e le whaasausili. Ua whaoa e le whaamaualunga. Ia le tamari anga le lei o le whaafemanga loa. Ai mai se foi. O le uia o ala o mea. O le winga ngā o ngā vau ngā mga upu. E iai ala o mea.
Na ola ka kau le mau. Leanga al tatou o ile vano no fo fa leanga no. Po umonga yairo ka ko va krikonga pa ia ro friko masanga. Ma vaenga wa umana ta oto. E yai le po asiata e sa fa yai malia mana vai to la wa tatou vano no fo. A avaku fo ila se ku alalo. Nga or ku alalo ai le fa. Iyo. Leanga o inga suanga tasi lea. Na sunu ia ile ala fale. Awa tanu mafili ma vai to la. Lo winga la lea. Ia na ona o lolo pitova. Ele ia se. Ai mo le nofo file mu. Mai se fo ile nei vai tau le soifuanga. Se awa nei. Awa nei pale. Tūlanga ole. Tofa. Soa le pule. Iyo e. Sao fa soa le pule o le ane tūlanga iai. Manga ia ngai ngisi o vaenga ngo ka whaalongolongo. E ia isi. Mawale wano e whaasoa tua ina inisi fo i ole. A fio anga o whenga na malanga mai. Ta longa ia na whainei. Mana ia iona inisi o whingana o na whaalia. E ia ia wha moe moe nga fo i lili. Ia ele o toe po mala e to wha wane matua ioi o le whare tua masanga. Ia whata ma maulolo. Ia maainga sa ngau i whalea i vantu tui sa mau. Ele o po mala e ele afu lilingi a mese fo i o ainga. Wa lewa na sisina lo lanto wafu. I ele ie tapisa i le taimili nei. Wa tutupu mea toto. Wa pepeki whaanganga. Maturu whafonga le tunu. Ia wa whai mo lato whaasino manga. E ui o lea ua toe la langa i lunga tu langa uma. Ai ele o po a mala e. Ia ile to wha po le sunga. Ia alpa i o la inga sanga ui whalei. Atu fo ili matua le to masanga. Le wingo le nafa matalanga. Se o le alofa o le fusi leo me uma. Ai a whaakoa matulanga ina ia. Ta oto i lango tonu tūlanga uma. Ia langa ka kaunga ngofo tangata ala e malama lama. Ia a umalonga e malama lama. Ia ona whaia leo au fika i runga. Malowi loa. O lai heile kua oi ma le papui pui o mea uma. A whape fo ia te au ia tulou. Na ona manatu e whaiwhaia ia ona ita o tō tulama. E lea ise anga tonu o le prukalame. Ai na ona tūtu walano. A whape fo i o le ale tūlanga ia ia uma. E nga e whailau kau kua awa. Ia pai o anga inga sa ngau i whalea i walanga o lantu ele ia le whaasino manga tūlanga fono. Ia. O ia ika i ngamea. Le anga o lo wala i le pule o le tautua. E tō fo i manu. O lau kau kua. E oi. E oi fo ila a fau mau ma mai ka whaakoko pe awa ai mai a la le ua whai mai lo lanto au poropola a la ua ngangau mai la ua tautua e oi ia le anga waso ia sa whapenga le tō ino matu palpala sa whapenga le avengo i nganga ko yes sa whapenga ele ai se so okanga ele ai se whaia ai a fai se mele leima e taui le alofa e tō manu. Saula ia. Whapenga. Anga o upu tu ungutu matala tu utalinga. O upuna ele ikusia mainga ko whaavai kuskusi le afuanga o Samoa nei se mea whapenga. Whako aka kusi ngei aka kukalaanga. Inga ua kaungu umisio ngale ma kaungu ubapalangi. Le au fōlau. Whako aka kusi inga ka e ka komenti. Au kako. Sa tō, matu pala, sa tō inganga tō, e ala i lau tautua, e ala i se mele lei sa e whaia. Whairei unga o le whamasingonga, o whai kauaku rei unga o le whamasingonga mātou soa whaasiata. Mātou la vaitu pai, anga fili, i whare toi. Ili so e ngore pule, po se mo riva rima po riva wha. Au whaasoa koe le vaenga lea. E pine e le tala le ute whai atua. Inga ua ko lau le whaamasingonga mai unga o vaenga. E whesili mai ia le skala o whaamasingonga. Isi kingo ngai ai. Ala o la le kele o la ma kingo sa iai le. Ai whesili mai ele whaamasingo. Ia whaakongu fo i ole whaamasingonga fo umasofa. Ia o le asa i kala mariko ngafa. O whea kou ke kaua i soa whaasiaka. Ai saure kati. Whamai kari a isi. Ia o mātou.
Nga ko mai le mako suafa o nga sa mako kongia lai kala for ko inga. Ia. Sa mako kongia lai kala for ko inga ya soya. Ya ka kiri rupo fia ngai kala foi. Saule si tu fa mai. Ia e for kai minga nga fake ai e ngofu fero ro ia sa sia ka ia ko inga le wa nga kasia o asongi wa ke le mau sia ka au sa o le matanga mai sa kasia ku fa so roinga le li ormu. Mai ia o mako sa mako ko faia le ko ia ko inga. Ko fa fonga mai fira sama. Ia o mako nga faia ko ia ko inga ko ma e ngu mo fa ngangu. Le nga la nga ko man mako ko parpala. O mai le si vaenga mai ku mua. Wai e ki roi ke amaze. E ki le maofa e uma enga o kangaka nga e fa apeong ia fakasi. Se fe kwa fa zole. O kangaka nga e fa apeong ia fakasi makwale ai ngi so o kanga i swafa o ko ai. Ai mga enga ki bo e ke eru vai ku nga ala ua makai mai a. Ia, e fa penga se fonga. Ai mga enga, ai kala mai ia ngafa. Ia, fa penga fa mai. Ia o mako. E iri si inga ma inga sa wai ko inga. Ia. Nga saula ia wale iyo wa uma me. Ia nga le leile ia pai mala fai ia pia po masanga po o ilufi po ia el kausinga. Ia nga umalolea. Fa aswa fai ro ko inga. Si. O le ale winga le ka ki kau avakua. E matala mea uma i le loto malie. Yes. E makala. O nge yonga po. E musu e kaura. E musu e taure upu. Nga mafua nga mako pale o ngor kaukua. E musu ke le fai de merenga. Taurunga i po kala me leva nga la viafi. O le soi fuanga le ua yai kako. O aso ia. O mengo ka whaalongo ai. O aso ia. Sa mamai o finangalo. O toe ina ma o le matua. Nga o lako ka ukingo ai. O le matou tautua na mauai. O aso ngei. Ioi. Wa fia ala po mai le ingi vai ko akeli. Wa fia ala po mai le se fa ala va. Ia. Ua mumusu e tautino le solo le tamalo. Ai pa wan mele wo yai. Ia. O mako kongu. O mako e hangale. Ioi. Mai o matou e anga ngoro ua. Mako kongu e anga sofa. Le ala le wingo la tala tawalunga i le vaenga le. Tatu faso ni vanga le fiafi. E matanga mea uma. O angi mea e fau mamau. Se e makala mea uma mamuru le kiwa le angava fai ngofie mamuru mea uma le famuru muri. E mamuru. Le wingo la utala. Po lea ma lea le ke leo le ie. Wa fia se furu masinga o la langa i le ainga. Kasi ale ngei. Kasi ale ngei ko maanga i kulo fale. Ai mamulu waile ie kouls furuanga. Kasi ale ngei ko maanga e afe mai maloi maka marikala ngoa mai. Ai makala i le finga ngalo. Mamulu waile ie. Sa au afa. O le moe ngalafo. Sa ka oko. I ko fanga. Ioi. Sa kua i moka. Ioi. Sa lalango malalanga. I lawa. Ai amalai fongo. E mamulu. Mafua i sea. O le upu o le wha more mole. Ioi. Ia. A whai wao Samoa. Ia o le tawarunga na o le tantou prokalame ni vanga o le fiafi. A soa tai au. Ia. Tuli matangau e pe o le tala i leu fiasina. Taurumanga fo i o le tātou fono au. Whai tūla fono. O le atou mua ni tātou tala o toto. Ia. Nisi o totonga. I le asoa tai au i le fono. O le anga lue mai ai. Ia. Le tofa ia va aina forsa. Ia. Ma le soani fo i le fionga ia vui. Io e masina mua. Ino lava ase e lua le asoa tai au. E au mai. Ia. Ma longo pui li i mai. Ni tātou update. Ma le asoa tai au. Ia anga le leile tua. I le amatanga o le reiva yaso. Ma le tua. O le kirisi masi. E kau ngu le pōre vai luanga le sa. E wha awaware tautua. Wha kakako ma uke pole. Wha whitatu poklami tai au. Tele alu se mea. O le atautua tele pea mo oela. Tiru pele loto ma le nganga whaafte tele i tātou company langa sua.
mo le tolo fanga mo o tosa mo le tunu pele whaaftai atu le TK's Variety Store e numero 2 Russell Road ia mo le ofutino e ngata foi lea ia o si ia au foi o Australia tele lava ilan tona nga le mai tu sai foi ia o ofu mala e ia wa ia lungo le tanto proklame tolo wati liena tau fa tanto wa ia le grupo mai savai ai whaaftai foi ia ilan tona ma au mai se umma o suea po il samaria nga leile nga sauma ma ula nei to tele o to ia fisiri mai ia se yo fisiri foi 685 Samoa ioi man ia ioi ngoa ia tusi e rungo tanto ula mori fa malo mana nga fa tele auri tele to te mo ni fiafi ia ma wose malolonga wa ma to ni sila ia me fo Samoa ma to no ma to te mi fatasi ia happy Sundays ia o to America ia me se fo i Hawaii ia ma moto fianga alo fa tu ma to pule o lo ta faula o yo lo fai malanga antu moto fianga me se fo pa yo ainga ia wa fo talanga teu ia nisi o tu au fai langi folonga ia mo le tu famanu yanga programe i le nei vanga o le fiafi ia fo i mai sa mantu fam talanga au ri tiele to taimi o le nei po a siata fle maru mo pulenga ai mai so le tautua tanto o nanga le Blue TV ma le tau te ia alofa tele mo o tau soifua me manuia